예, 부들의 선배찬호. Сайн байцгаана уу? 예, 신원임 인트 후르기. 신원임인 төр기야. 예, 새해에도 주님 안에서 주님의 뜻 가운데 소원하신 모든 일들이 가장 좋은 주님의 때에 이루어지시기를 바랍니다. За аханд үсийн маань шинэ ондоо зорьсон байгаа, төлөвлөсөн байгаа бүхий л зүйлс нь эзний хүслийн дагуу бас сайнаар биелэлээ олоосэй гэж хүсэж байна. 예, 함께 За 기도하겠습니다. хамт залбираад эхлүүлье. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бэлхам дүүрэн байдаг бурхан минь танд талархлаа. 그 크신 사랑으로 우리를 구원하여 주시고 Эзэн та өөрийн агуу тэр хайраар биднийг аварч өгөөд 연약하고 부족한 저희들을 주님의 몸된 교회 안에 함께 거할 수 있는 은혜 허락해 주심을 감사합니다. бас сул дорой алдаа дутагдал их гаргадаг бид бүхнийг өөрийн бий болсон чуулган дотроо зууран барьж байгаад тань талархаж байна. 인생의 남은 시간을 세상의 헛된 것을 위해 살아가지 않게 하시고 Энэ амьдралынхаа өдөр хоногуудыг бид бүхэн хий дэмий хоосон зүйлсийн төлөө өнгөрүүлэх бос. 주님께서 약속하신 영원한 것을 바라보며 살아가게 하심을 감사합니다. Харин эзэн таны амласан байгаа мөнхийн зүйлийг хараад түүний төлөө амьдрч чадхад та тусалж удирдаарай. 주님의 사랑과 은혜 더욱 깊이 생각하는 저희들이 되도록 인도하여 주시고 Эзэн таны хайр болон нэгүслийг илүү гүн гүнзгий тунгаагаад амьдрч чадхад минь та туслаарай. 그 은혜에 보답하는 마음으로 또 주님의 은혜의 복음을 힘차게 전하는 삶이 되도록 인도하여 주옵소서. Бас тэрхүү нэгүсэлтэд нь хариулъя гэсэн сэтгэлээр эзэн таны нэгүслийн сайн мэдээг хүчтэйгээр тараан амьдрч чадхад минь та туслаарай. 주일날 주님의 말씀 앞에 함께 모일 수 있음을 감사드립니다. Бас өнөөдөр эзний өдөр бид бүхнийг хамтдаа нэг газар цуглуулсанд тань талархаж байна. 이 시간 주 성령님께서 친히 역사하여 주시고 Энэ цагт зөвхөн ариун сүнс та өөрийн биеэр хамт байж ажиллаа явуулаарай. 우리 각 사람의 마음에 필요한 것들로 가득 채워주시기를 원합니다. Хүн нэг тус бүрийн зүрх сэтгэл хэрэгцээтэй байгаа зүйлсийг дүүргэж өгөөрэй гэж гуйж байна. 여러 가지 이유로 함께하지 못한 분들도 주님의 사랑으로 돌봐주시고 Бас олон ажил шалтгаануудаас болоод энэ газар ирж чадаагүй байгаа бүхий л ахын дүүсийг маань та яг л ижилхэн хайраар анхааран халамжилж өгнө. 다음 모임에는 꼭 함께할 수 있도록 인도하여 주옵소서. Дараагийн үг болоод нөхөрлөлтөө хамтдаа ирээд оролцож чадхад тусалж удирдаарай. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 예, 열왕기 하 4장을 보겠습니다. За бүгдээрээ 2 дугаар хаад 4 дугаар бүлгээс олж харцгаая. 열왕기하 4장 31절에서 37절의 말씀입니다. 2 дугаар хаад 4-ийн 31-ээс 37 дугаар ишлэл байна. 예, 같이 읽어 보겠습니다. 31-ээс 37 хамт уншийе. Гихаас тэднээс төрүүлэн явж хөвгүүний нүүрэн дээр таягийг тавьсан боловч чимээ үгүй тэмдэгч үгүй байв. Иймээс Гихаз Илишатай уулзахаар буцаж ирээд түүнд хүү сэрсэнгүй гэв. Илиша гэрт орж ирэхэд харагтун хүү өгчгсөн орон дээр нь хөвтөж байлаа. Ингээд тэр дотогш ороод хоёулахнаа үлдэж араасаа хаалгаа хаагаад эзэнд залбирав. Тэрээр дээшээ очиж хүүхдийн дээр хөвтөн амаа хүүгийн аманд нүдээ хүүгийн нүдэнд гараа хүүгийн гар дээр тавьж хүүгийн дээр сунан хөвтөв. Хүүхдийн бие махбод бүлээн боллоо. Дараа нь Илиша буцаад гэр дотор нааш цаашаа нэг удаа алхсны дараа орон дээрээ гарч хүүгийн дээр сунан хөвтөв. Хүү 7 удаа найтаагаад нүдээ нээлээ. Илиша Гихазыг дуудаад тэр шүнээ эмэгтэйг дууд гэв. Тэрээр тэр эмэгтэйг дуудлаа. Эмэгтэйг түүн дээр орж ирэхэд Илиша хүүгээ ав гэж хэлв. Тэгтэл эмэгтэй дотогш орж түүний хөлд унан газарт доор михийгээд хүүгээ авч гарлаа. 이제 내일부터 시작되는 전도 집회를 앞두고 수냄 여인의 아들을 살린 사건을 통해서 전도에 대한 교훈을 받고자 합니다. За маргаашнаас ахуулаад бас Библийн нэгдсэн семинар нь эхэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ шүнээ эмэгтэйн хүүг амьлуулсан талаарх үйл явдлаар дамжуулаад сайн мэдээг ямар сэтгэлээр хэрхэн яаж тараах вэ гэх сургамжийг хамтдаа авцгаая. 이제 본문의 내용에 배경이 되는 내용을 먼저 잠깐 말씀드리겠습니다. За энэ үндсэн үгээр дамжуулаад яг тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар тийм ээ бас хамтдаа төр сурья. 하나님의 선지자였던 엘리사를
자원하는 마음으로 또 세심한 배려로서 잘 섬겼던 수넴 여인이 있었습니다. За бурхны иш үзүүлэгч байсан Илиша гэдэг хүнийг тийм ээ гэртээ урьж оруулаад за үнэхээр одоо нэгт нямбагаар тэр хүнд халамж анхаарал тавьж байсан Шунэм эмэгтэйн талаарх үйл явдал байна. 그 수넴 여인에게 하나님의 축복 속에서 어렵게 얻게 된 한 아들이 있었습니다. За энэхүү Шунэм эмэгтэй маш их зовлон зүдэр дундаас хүнд хэцүү нөхцөл байдал дундаас олж авсан ганц хүү байсан байна. 그런데 그 아들이 어느 날 머리가 아프다고 하고 За гэтэл өнөөх хүн нэг өдөр гів гинтэл миний толгой гэдэг. 시간이 얼마 지나지 않아 죽게 되었습니다. За тэгээд толгойн өвчнөөс болоод хэсэг хугацааны дараа өөд олчихсан баг. 수넴 여인은 그 죽은 아들을 하나님의 선지자 엘리사 앞으로 데려가게 됩니다. За тэгээд Шунэм эмэгтэй өөд олчихсан байгаа тэр хүүгээ бурхны иш үзүүлэгч болох Илишагийн өмнө авч очсон байна. 근데 엘리사 선지자는 종 게하시를 먼저 그 아들과 함께 보냅니다. За гэхдээ Илиша иш үзүүлэгч яасан бэ гэхээр өөрийн зарц болох Гихазыг төрүүлээд тэрхүү өөд болсон хүү рүү явуулсан баг. 그런데 그 아들은 살아나지 못했습니다. За гэхдээ тэрхүү өөд болсон хүн ам орж чадаагүй. 근데 시간이 조금 지나 엘리사 선지자가 그곳에 도착하게 됩니다. За тэгээд хэсэг цаг хугацаа өнгөрөөд жаахан хожуу Илиша иш үзүүлэгч тэр хүү дээр араас нь явж очсон байна. 그리고 그 수넴 여인의 아들은 살아나게 됩니다. За тэгээд өнөөх Шунэм эмэгтэй хүү ам ордог тийм ээ. 그리고 엘리사 선지자가 수넴 여인에게 이야기했습니다. За тэгээд Илиша иш үзүүлэгч өнөөх Шунэм эмэгтэйд хандан ингэж хэлсэн. 내 아들을 취하라. Хүүгээ ав гэсэн байна. 이제 오늘의 설교의 제목이기도 합니다. Тэгэхээр энэ хүүгээ ав гэдэг маань бас өнөөдрийн сургаалын сэдв байна тийм ээ. 이 병들어 죽게 되었던 수넴 여인의 아들은 죄의 병에 들려서 죽어가는 모든 영혼들의 모습을 모형적으로 보여주는 것이라 할 수 있습니다. Энэ хүү өвчин тусаад өвчгсөн байгаа хүү бол гимнүглийн өвчнөөсөө болоод сүнсэн тийм ээ одоо өвчгсөн байгаа энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа гимтнүүдийн төлөөлөл гэж хэлж болно. 그리고 수넴 여인의 모습과 엘리사 선지자의 모습은 그 한 영혼을 구원하기 위해서 노력하는 전도의 모습이라고 교훈받을 수 있습니다. За харин Шунэм эмэгтэй болон Илиша иш үзүүлэгчийн дүр төрх тэрхүү нэг хүний сүнсний авралын төлөө хичээл зүтгэл гаргаж байгаа золиослон хөдөлмөрлөж байгаа итгэгч биднийг илэрхийлж байгаа гэж ойлгож байна. 수넴 여인이 죽은 아들이 간절히 살기를 바라는 마음이 있는 것처럼 Тэр Шунэм эмэгтэйч гэсэндээ өвчгсөн байгаа энэ хүү маань яг чин сэтгэлээсээ ам ороосоо амьлаасаа гэсэн хүсэл байсан тийм ээ. 우리 모두에게도 우리가 사랑하는 사람들이 구원받기 위한 간절한 마음들이 있을 겁니다. Бид бүхэнд ч гэсэндээ бидний хайртай хүмүүс, хайрлаж байгаа эргэн тойрны хүмүүс маань бүгдээрээ аврагдаасаа ам ороосоо гэсэн чин сэтгэл бидэнд ч бас бий. 수넴 여인이 엘리사 선지자로부터 내 아들을 취하라라는 말을 들었을 때 마음에 얼마나 큰 기쁨이 있었을까요? Энэ Шунэм эмэгтэй ч гэсэндээ ам орчихсан байгаа, дахин амьлчихсан байгаа. Энэ хүүгээ хараад Илишагийн хэлсэн тэр хүүгээ ав гэдэг үгийг сонсоод ямар их баярлсан бол. 동일하게 주님으로부터 우리가 사랑하는 내 가족들과 함께 천국에 가라는 말을 듣게 되었을 때 우리의 마음에는 얼마나 큰 기쁨이 될까요? Яг үүнтэй ижилхэн эзнэр дамжуулаад бид бүхний хайртай хүмүүсийг маань эзэн аварч өгчөөд энэ аврагдсан хүмүүсийг аваад яваа гэж хэлэх юм бол бид бүхэнд ямар их баяр хөөр төрөх болоо. 우리가 주님으로부터 듣고 싶은 가장 큰 음성은 바로 이 음성일 겁니다. Тэгэхээр бид бүхний эзнээс сонсхийг хүсэж байгаа хамгийн одоо үн цэнтэй үг гэх юм бол энэ үг байж таарна тийм 내 ээ. 아들을 취하라. Хүүгээ ав. 내가 사랑하는 사람들과 함께 천국에 가라. Тэр хайртай хүмүүсийгээ дагуулад Диваачин руу яв. 내 사랑하는 가족들과 함께 천국에 가라. Хайртай гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт Диваачинд оч. 오늘 이 내용을 통해서 우리가 전도 집회를 앞두고 어떠한 모습으로 전도를 해야 될지, 어떠한 마음으로 집회를 준비해야 될지 함께 교훈 받겠습니다. Тийм учраас өнөөдрийн энэ үндсэн үгэнд их агуулгаар дамжуулаад бид бүхэн ямар зур сэтгэлээр сайн мэдээг тараах хэрэгтэй вэ? Бас ямар хандлагаар Библийн семинартаа оролцох хэрэгтэй вэ гэдэг сургамжийг хамтдаа авах гэж байна. 자, 먼저 교훈 받을 내용은요. 한 영혼을 구원받는 일에 있어서 가장 중요한 것은 바로 하나님의 능력이라는 것입니다. За хамгийн эхлээд нэг хүний сүнс аврагдахад хамгийн чухал зүйл бол Бурхны хүч чадал хамт байх хэрэгтэй. 31절의 말씀입니다. За 31-р ишлэл байна. 다시 한번 읽어보죠. 31-ийг дахин хамт уншийе. 게하시가 Гихаз эднээс 저희에 түрүүлэн явж 앞서가서 хөвгөний нүрэн 지팡이를 그 дээр 아이 тайгийг 얼굴에 тавьсан боловч 놓았으나 чимээ 소리도 үгүй 없고 тэмдэгч 듣는 үгүй 모양도 байв. 없는지라 Иймээс 들어와서 Гихаз 엘리사를 Илишатай 맞아가지고 уулзгаар буцаж 아이가 ирээд 되지 түүнд 아니하였나이다. хүүс ирсэнгүй гэв. 예. 그리고 29절의 말씀도 이어서 За 읽어보겠습니다. бас 29-р ишлэлийг үргэлжлүүлээд хамт уншийе. Тэгэхэд Илиша Гихазад ууцаа бүсэлж миний тайгийг гартаа аваад замаараа яв. Хэрв чи хэн нэгэн хүнтэй дайралтвал түүнтэй бүү мэндэл. Хэрв хэн нэгэн хүн чамтай мэндэлбэл түүнд хариу бүү. Миний тайгийг хөвгөний нүүрэн дээр тавихтун гэв.
수넴 여인이 자신의 아들을 엘리사 선지자에게 살려달라고 요청하러 왔을 때 Тэр шүнэм эмэгтэй өөрийнхөө тэр нас орчихсан байгаа хүүг амь оруулаад өгөөч ээ, амьлуулаад өгөөч ээ гэж Илиша дээр очисон тийм. 엘리사 선지자는 종 게하시를 먼저 보냈습니다. За гэтэл Илиша иш үзүүлэгч өөрийнхөө боол болох Гихазыг төрүүлээд явуулсан баг. 그냥 보낸 게 За 아니었습니다. явуулахдаа зүгээр нэг явуулаагүй. 그의 손에는 지팡이가 들려져 있었습니다. Түүний гарт таягийг атгуулсан гэж баг. 이 지팡이는 바로 하나님의 능력을 의미하는 것입니다. За энэ дээр гарч байгаа энэ таяг гэдэг нь өөрөө Бурханы хүч чадлыг илэрхийлж байна. 한 사람의 생명을 다시 살리는 것도 오직 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. Тэр нэг хүний сүнсийг амьлуулах, нэг хүний сүнсийг аврах ажлыг бол зөвхөн Бурхан л өөрийнхөө хүч чадлаар хийж өгч чадна. 창조주 하나님만이 죽은 자를 살리시는 생명의 주관자이십니다. Бүтээгч эзэн Бурхан л өвчгсөн байгаа тэр хүний сүнсийг амьлуулж чадах удирдагч нэгэн. 한 영혼을 살리는 일에 있어서도 동일합니다. Тэр нэг хүний сүнсийг амьлуулах нь ч гэсэндээ адилхан байна тийм ээ. 영원한 세상의 창조자이시고 Энэ мөнх ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч эзэн. 영원한 세상을 다스리시는 하나님만이 영원한 생명을 주실 수가 있는 것입니다. Тэрхүү мөнхийн ертөнцийг захиран жолоодож байгаа нэгэн л мөнх амийг хүн төрлөختөнд өгч чадна гэсэн үг. 자, 이 지팡이는 하나님의 능력을 의미하고 있습니다. Тэр энэ дээр гарч байгаа энэ таяг гэдэг маань өөрөө Бурханы хүч чадлын илэрхийлэл байна. 지팡이 하면 모세의 손에 들려졌던 지팡이도 생각이 나시죠? За таяг гэж ярих юм бол Мойсегийн гарт атгаастай байсан таяг бас санаанд нь бууж байгаа бах тийм ээ. 하나님의 일꾼으로 부르심을 받았던 모세가 주저하고 있었습니다. Бурханы ажилчин болж дуудагдсан Мойсе тийм ээ эргэлзэн тээнгэлцээр байсан. 자신의 능력으로는 이스라엘 민족을 출애굽시킬 수 없다라는 것을 잘 알고 있었고 Тэр өөрийнхөө хүч чадлаар, тэр өөрийнхөө ур чадвараар Бурханы сонгосон ард түмэн болох Израильчүүдийг Египтээс гаргаж чадахгүй гэж бодож байсан. 그렇기 때문에 겁을 내고 주저하고 있었습니다. Тийм учраас тэрээр айж байсан, тэрээр эргэлзэн хойш суусаар байсан. 그때 하나님께서 지팡이를 통한 기적을 나타내 보이시죠. За гэтэл тэр үед Бурхан таягаар дамжуулаад Мойсед гайхамшиг тэмдгийг харуулсан. 너가 손에 들고 있는 지팡이를 땅에 던져라. Чи гартаа атгачихсан байгаа таяга газар тая гэсэн. 그 지팡이가 뱀으로 변했습니다. Гэтэл тэрхүү таяг нь могоо болж хуурсан. 다시 뱀의 꼬리를 잡아라. За дахин могооны сүүлнээс нь бариад ав гэсэн. 그것이 다시 지팡이로 변했습니다. За гэтэл өнөөх могоо дахин таяг болж өөрчлөгдөв. 그리고 모세에게 За 말씀하셨습니다. тэгээд түүний дараа Мойсед тийхүү хэлсэн. 이 지팡이를 들고 가서 이적을 행해라 말씀하신 거예요. Энэ таягийг гартаа атгаж очоод тэр гайхамшигыг үйлд гэсэн баг. 하나님께서 함께 하시고 하나님의 능력을 베푸시겠다라는 것을 지팡이를 통해서 약속해 주신 겁니다. Бурхан өөрөө түүнтэй хамт байх болно. Бурхан түүгээр дамжуулаад гайхамшигыг үйлдэнэ гэдгийг тэрхүү таягаар дамжуулаад ил харуулсан баг. 10가지의 기적을 나타낼 때도 지팡이가 사용되었죠. Тэр 10 төрлийн гамшигыг тийм ээ одоо үйлдэж байх үед ч гэсэндээ таяг хэрэглэгдсэн байдаг тийм ээ. 하수를 피로 변하게 하는 기적 가운데도 За усыг цус олгох гайхамшигыг үйлдэх үед ч ялгаагүй. 강에서 개구리가 올라오게 하는 기적 가운데도 За тэрхүү голын уснаас мэлхий гарч ирэх гайхамшигын үед ч ялгаагүй. 그 먼지들을 이로 변하게 하는 기적 가운데도 За тэрхүү тоос шороог тийм ээ дэлэнч болгох тэр үйл явдалд ч хүртэл таяг хэрэглэгдсэн. 우박을 내리는 기적 가운데도 За түүний дараа бөөн ялаа тийм ээ болгосон. 메뚜기가 나타나게 하는 기적 가운데도 За түүний дараа царцааг гаргаж ирэх гайхамшигыг үйлдэхдээ ч ялгаагүй. 하나님께서 모세에게 주신 지팡이가 사용되었습니다. Тэр Бурханы айлцсан тэрхүү гайхамшиг донд энэ таяг хэрэглэгдсэн гэсэн үг 잘 байна. 아시는 홍해의 기적도 마찬가지죠. За бас та бүхний сайн мэдэг улаан тэнгисийн гайхамшигын үйл явдал байна. 바다 위로 지팡이를 내어 들매 그 바다가 갈라졌습니다. Тэрхүү улаан тэнгис дээгүүр таягаа сунг тэгхийн бол хуваагдана гэсэн байна. 아말렉과의 전쟁 가운데도 마찬가지였어요. Амиликчүүдтэй дайтах дайнд ч бас ялгаагүй тийм ээ. 여호수아가 군사들과 함께 아말렉 군사들과 싸우고 있었습니다. За Йошуа цэргүүдээ дагуулж очоод Амиликчүүдтэй дайтаж байсан. 모세가 지팡이를 들고 하나님께 기도하고 있을 때 그 전쟁에선 승리하게 되었습니다. Мойсе таягаа өргөөд Бурхан тандан залбирч байх үед ялалтыг байгуулж чадсан. 지팡이는 하나님이 함께하심, 하나님의 임재와 하나님의 능력을 의미하고 있는 것입니다. Тэгэхээр энэ таяг гэдэг маань өөрөө Бурхан хамт байгаа, Бурхан дээр нь заларч байгаа, хамт ажиллаж байгаа гэдгийг тэмдэг байна. 그 능력의 지팡이가 바로 종 게하시에게 주어졌었던 거예요. Тэрхүү хүч чадлын таяг Илишагийн боол зарц байсан Гихазийн гарт атгаастай байсан байна. 그런데 생각해 보면 지팡이는 하나의 나무에 불과한 것이잖아요. За гэтэл сайн бодоод үзэх юм бол таяг гэлэх юм бол зүгээр л нэг мод шүү дээ. 그런데 그 가운데는 하나님의 능력이 함께하겠다, 하나님이 함께하시겠다라는
약속이 담겨져 있었던 겁니다. За гэтэл тэр дунд бурхан өөрөө хамт байх болно. бурхан өөрөө хамт ажиллах болно гэдэг амлалтын үг давхар шингэсэн 그 байна. 믿음의 인물들의 삶 가운데에도 그러한 모습들이 자주 반복되죠. За итгэлийн өвөг дээдэс итгэлийн дөрүүдийн амьдрал дунд ч гэсэндээ яг ийм үйл явдал олон дахин давтагдсан байдаг тийм 아주 ээ. 작은 물건에 불과했던 것들이 하나님의 능력이 함께할 때 기적이 나타났던 겁니다. Маш жижигхэн эд зүйлийг өөртөө байлгаж байсан, түүнийг биедээ байлгаад авч явсан. Гэтэл тэр жижигхэн зүйлээр дамжуулаад бурхны тэмдэг гайхамшиг гарч ирсэн. 다윗의 손에 들려줬던 돌멩이, За Давидын гарт байсан тэр дүүгүүртэй чулуу. 그건 아주 작고 아무것도 아닙니다. За тэр чулуу бол маш өчүүхэн жижигхэн зүйл үнэндээ юу ч биш. 하지만 하나님께 함께 하시고 하나님의 능력이 주어질 때 거인 골리앗을 쓰러뜨릴 수 있게 되는 거예요. Гэхдээ бурхан хамт байсан, бурхан тэр зүйлээр нь дамжуулаад ажилласан учраас тэр авраг биетэй Голиатыг хөнөөж чадсан. 삼손의 손에 쥐어졌던 낙이 턱뼈 하나. За түүний дараа Самсоны гарт атгаастай байсан тэр жижиг тийм ээ эрүүний яс. 그것도 그냥 동물의 뼈에 불과한 겁니다. Илжигний эрүүний яс тэр ч гэсэндээ үнэндээ маш өчүүхэн зүгээр л хэрэгсэл төдий шүү дээ. 그런데 하나님의 능력이 함께할 때 1,000명을 죽일 수 있는 무서운 기적이 나타나는 거예요. Гэтэл бурхны хүч чадал түүнтэй хамт байж ажилласан учраас мянган филистичүүдийн амийг хөнөөж чадсан. 상갈이라는 사사에게도 마찬가지였죠. За түүний дараа Шамгар гэдэг шүүгч байсан 그 тийм ээ. 손에 쥐어진 것은 작은 막대기일 뿐이었지만 За түүний гарт зөвхөн үхрийн жижүүр байсан гэж байгаа. 하나님이 함께 하시니까 Гэтэл түүнтэй бурхан хамт байсан. 하나님의 능력이 함께 하시니까 Бурхны хүч чадал түүнтэй хамт байсан. 그 600명을 죽이는 기적이 나타나게 되었던 겁니다. Тийм учраас тэрээр 600 хүний амийг хөнөөж чадлаа гэсэн. 우리에게도 그렇습니다. Тийм учраас бид бүхний хувьд ч бас ялгаагүй. 우리는 어찌 보면 너무나 연약하고 작은 도구에 불과합니다. Бид бүхэн нэг талаасаа харах юм бол маш өчүүхэн жижигхэн зүгээр л нэг хэрэгсэл төдий л байгаа. 우리 스스로는 아무것도 아니고 Бид бүхэн яг өөрөө өөрсдийгөө харах юм бол үнэндээ юу ч биш шүү. 우리가 가진 재능들, 환경들은 사실 아무것도 아닙니다. Бид бүхэнд байгаа авьяас чадвар, бид бүхний амьдарч байгаа орчин нөхцөл үнэндээ юу ч биш. 하지만 그 가운데 하나님이 함께 하실 때 Гэхдээ тэр дунд бурхан хамт байх юм бол 하나님의 능력이 주어질 때 бурханы хүч чадал тэр дунд өгөгдөх юм бол 큰 복음의 역사가 나타나게 되는 것입니다. маш агуу гайхалтай сайн мэдээний ажил надаар дамжуулаад явагдаж болно. 그래서 바울 사도도 이렇게 이야기하고 있는 거예요. Тийм учраас Илч Паул ч бас ингэж хэлсэн. 한 영혼이 구원받는 것은 Нэг хүний сүнс аврагдахад 오직 성령 하나님의 능력임을 말씀하고 있습니다. тэр нь зөвхөн ариун сүнсний хүч чадал бурхны хүч чадлаар л явагдах боломжтой 자, гэсэн. 고린도전서 1-р Коринт номноос олж харъя. 2장입니다. 1-р Коринт 2-р бүлэг байна. 고린도전서 2장 4절 5절입니다. 1-р Коринт 2-ын 4-5. 같이 읽어보죠. хамт уншицгаая. 내 Үгминч 말과 내 тухаглал минь 전도하니 мэрэгэн 지혜의 ухааны 권하는 ятгалын 말로 үгээр 하지 бус. 아니하고 다만 Харин 성령의 сүнс ба 나타남과 хүчний илэрлээр 능력으로 байсан нь итгэлэгч нь 너희 хүмүүний 믿음이 мэрэгэн ухаанд бус. Харин бурхны хүчинд байлгах гэсний юм. 사도 바울은 이 하나님의 능력을 잘 알고 있었습니다. Тэгэхээр Илч Паул энэ бурхны хүч чадлыг мэдэж байсан байна. 본인이 가는 곳마다 많은 영혼들이 구원받고 Өөрийнх нь очиж байсан, өөрийнх нь явсан бүхий л газарт хүмүүс аврагдаж 본인이 байсан. 가는 곳마다 많은 교회들이 세워졌지만 Өөрийнх нь очисон бүхий л газарт маш олон сүм чуулган үүсгэн байгуулагдсан. 그것은 자신의 지식과 지혜로 되는 것이 아니라 Тэр зүйл бол өөрийнх нь хүч чадлаар, өөрийнх нь мэдлэг мэрэгэн оюуханаар болсон юм биш. 오직 하나님의 능력으로 된다라는 것을 잘 알고 있었던 Харин 거예요. зөвхөн бурхны хүч чадлаар л энэ зүйл явагдах боломжтой гэдгийг тэрээр мэдэж байсан. 너희가 구원의 믿음을 어떻게 갖게 되었냐? Та нар яг яаж явж байгаад авралын итгэлийг олж авсан 그것은 бэ? 나의 권하는 말로 된 것이 아니라 Тэр миний ятгалгын үгээр бусаа. 오직 하나님의 능력으로 된 것이다라고 말씀하고 계신 거예요. Харин зөвхөн бурхны хүч чадлын улмаас л та нар аврагдсан гэдгийг хэлж байна. 지금도 동일하겠죠. Тэр одоо ч гэсэндээ адилхан байна тийм ээ. 한 영혼을 구원받는 데 있어서 가장 중요한 것은 바로 하나님의 능력입니다. Нэг хүний сүнс аврагдахад зайлшгүй хэрэгцээтэй зүйл бол ерөөсөө л бурхны хүч чадал. 역설적으로 반대적으로 생각해 보면 우리의 연약함과 부족함은 상관없다라는 거예요. Тэр эсрэгээр нь бодоод үзэх юм бол одоо бид бүхний хүч чадал тийм ээ одоо бид бүхний энэ сул дорой байдал ямар ч хамааралгүй гэсэн үг. 나는 부족합니다. Би их сул дорой. 나는 연약합니다. Би их алдаа дутагдал 그런데 ихтэй. 함께 하시는 하나님이 강하신 거고 Гэхдээ надтай хамт байгаа бурхан өөрөө хүчтэй. 그 복음이 강한 겁니다. Тийм учраас тэр сайн мэдээ өөрөө хүчтэй байна. 그래서 부족하고 연약한 우리들을 통해서도 계속 복음의 역사는 진행될 수 있는 Тийм 거예요. учраас сул дорой алдаа дутагдал их гаргадаг бид бүхнийч хүртэл дамжуулаад энэ сайн мэдээ хүчтэй тунхаглагдах боломжтой. 베드로와 요한도 어부였습니다. Петр, Иохан хоёр ч гэсэндээ үнэндээ загсчд байсан шүү дээ. 학문이 없던 Тэр 사람들이었어요. хоёр хүн бол эрдэм мэдлэг боловсралгүй хүмүүс байсан. 하지만 힘차게 복음을 전하는
전하고 많은 영혼들이 구원받았습니다. Гисэн хэдиж маш хүчтэйгээр сайн мэдээг тараасан тэр хоёр хүнээр дамжуулаад маш олон хүмүүс аврагдсан байт. 그들의 부족함은 결코 약점이 아니었던 거예요. За тэр хүмүүсийн тийм ээ одоо тэр хүч чадал нь тэр сул дорой байдалтанд байсан юм шиг. 엘리사도 농부였습니다. Елиша ч гэсэндээ тийм ээ тариачин хүн байсан. 아모스 사람은 목동이었습니다. Амос гэдэг хүн бол хончин хүн байсан. 하지만 하나님의 말씀을 선포하는 데 있어서는 조금도 부족하지 않았습니다. Гисэн хэдиж бурхны үгийг тарааж дамжуулахад юугаач дутагдаж гачигдаагүй. 요한복음 4장에 나오는 사마리아 여인을 생각해 보세요. Йохан 4-р бүлэг дээр гарч байгаа Самар эмэгтэйг нэг бодоод 그 үзье. 죄 많은 여인이 예수님을 만나서 구원함을 얻게 되었습니다. Тэр гим нүгэл ихтэй эмэгтэй Есүсийг олж уулзаад Есүстэй уулзаад аврагдсан. 평소에는 부끄러워서 사람을 만나지도 못하는 사람이었을 거예요. Тэр эмэгтэй бол энгийн өдрүүдэд тийм ээ гим нүглээсээ ичсэндээ санаа зовсондоо одоо нийгэмшээгүй байсан байж 죄 таа. 많음으로써 스스로도 다른 사람 앞에 나서지 못하고 Гим нүгэл ихтэйгээсээ санаа зовсондоо өөрөө хүмүүстэй төрүүлж очиж уулздаггүй байсан байж 다른 таа. 사람도 그 여인을 무시했을 겁니다. Бусад хүмүүс ч гэсэндээ тэр Самар эмэгтэйг үл тоомсордог байсан байж таа. 하지만 구원받은 이후에 그것은 전혀 약점이 되지 않았죠. Гэхдээ аврагдсныхан дараа тэр хүний тэр сул тал ерөөсөө асуудал болоогүй шүү. 동네에 들어가서 와 보라 힘차게 복음을 전했습니다. Харин ч бүр тэр эмэгтэй хот тосгон руугаа эргэж очоод ирээд үз, ирээд хар гэсэн. 그리고 많은 사람들이 예수님께 돌아오는 기적이 나타났던 За 거예요. тэгээд маш олон хүмүүс Есүс Христ рүү эргэж ирсэн аврагдсан үйл явдлыг харж болно. 우리 스스로는 아무것도 아닐 수 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн өөрөө өөрсдийгөө харах юм бол үнэндээ юу ч биш байж болно. 우리가 가진 재능들은 아무것도 아닐 수 Бид 있습니다. бүхэнд байгаа авьяас чадвар, ур чадвар юу ч биш байж 다른 болно. 사람들이 보기에도 Өөр бусад хүмүүсийг харахад ч 내 스스로 보기에도 би өөрөө өөрийгөө харахад ч 나는 너무나 부족하고 약한 사람일 수 있습니다. би маш сул дорой, би маш алдаа дутагдал ихтэй хүн байж болно. 하지만 우리와 함께 하시는 하나님은 강하십니다. Гэхдээ бид бүхэнтэй хамт байгаа бурхан өөрөө хүчтэй. 내 тийм ээ. 마음에 갖고 있는 이 복음은 강한 것입니다. Миний зүрх сэтгэл дотроо тэйчгсэн байгаа энэ сайн мэдээ өөрөө хүчтэй. 우리에게는 그 지팡이가 주어져 있는 거예요. Тийм учраас бид бүхний гарц ч гэсэндээ тэр таяг атгаастай байна. 우리는 그것을 믿고 힘차게 전도해야 될 겁니다. Бид бүхэн түүнд итгээд маш хүчтэйгээр сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 자, 다시 열왕기하 4장을 돌아가 За 보겠습니다. дахин 2 дугаар хаад 4 рүүгээ эргэж очие. 열왕기하 4장 2 дугаар хаад 4. 31절의 말씀을 다시 한번 읽어 보겠습니다. 4-ийн 31-ийг дахин хамт уншийе. Гихаас тэднээс төрүүлэн явж хөвгөөний нүрэн дээр таягийг тавьсан боловч чимээ үгүй, тэмдэгч үгүй байв. Иймээс Гихаас Илишатай уулзахаар буцаж ирээд түүнд хүүс ирсэнгүй гэв. 엘리사 선지자는 종 게하시에게 이 하나님의 능력의 지팡이를 주었습니다. Тэр Илиша иш үзүүлэгчийн хувьд өөрийнхөө зарц Гихаазыг явуулахдаа энэ хүч чадал шингэсэн байгаа тэрхүү таягийг өгөөд явуулсан байна. 그리고 Тийм. 그 지팡이를 아이의 몸에 올렸습니다. За тэгээд тэрхүү таягийг Гихааз ирээд нас орчихсан байгаа хүүгийн дээр тавьсан байна. 하지만 아이가 살아나는 기적이 나타나지 않았어요. Гэвтэл тэрхүү ерөөсөө амьд байгаа шинж тэмдэг ил гарч 그런데 ирсэнгүй. 우리가 시작할 때 앞서 읽었던 것처럼 엘리사가 도착했을 때는 그 아이가 살아나는 기적이 일어났습니다. За гэхдээ эхлэх үед бүгдээрээ хамтдаа уншсанчлан Гихааз биш араас нь Илиша яваад очих үед хүү амь орсон талаар хамтдаа уншсан. 자, 이 내용이 큰 교훈이 되죠. Тэгэхээр энэ агуулга маань өөрөө маш том сургамжийг дотроо агуулсан байна. 하나님의 지팡이는 분명 두 사람에게 동일하게 주어져 있습니다. Тэр бурхны хүч чадлын таяг бол энэ хоёр хүн дээр хоёулан дээр нь л ижилхэн өгөгдсөн байгаа юм. 게하시도 있었고 Гихаазд ч байсан байна. 엘리사에게도 있었습니다. Илишагийн гарт ч байсан байна. 하지만 게하시를 통해서는 살아나지 못했고 Гэхдээ Гихаазаар дамжуулаад тэр хүү амьсангүй. 엘리사를 통해서는 살아났습니다. Харин Илишагаар дамжуулаад амь орсон байна тийм ээ. 구원받은 이후 우리의 전도하는 모습을 통해서도 동일할 겁니다. Тэгэхээр аврагдсны дараа бас бид бүхний сайн мэдээ тарааж байгаа үйл явц ч бас үүнтэй ижилхэн байдаг. 구원받은 우리와 하나님은 함께하고 계시죠. Аврагдсан бид бүхэнтэй тэр бурхан маань хамт оршин байгаа. 그리고 복음의 능력 그것이 우리 안에도 있습니다. Бас тэр сайн мэдээний хүч чадал гэдэг зүйл бидний дотор байгаа. 자, 그런데 어떤 성도를 통해서는 한 영혼이 구원받을 수도 있고 За гэтэл хин нэгэн итгэгч хүнээр дамжуулаад нэг хүний сүнс аврагдаж болдог. 어떤 영혼을 통해서는 구원받지 못할 수도 있는 Харин 거예요. зарим хүнээр нь дамжуулаад тэр хүн аврагдаж чадахгүй ч байж болдог. 어떤 성도를 통해서는 살아나는 기적이 나타나고 Өөр нэгэн итгэгч хүнээр дамжуулаад аврагдаагүй байгаа хүний сүнс амьлдаг. 어떤 성도를 통해서는 그 살아남의 기적이 나타나지 않을 수도 있는 겁니다. Харин зарим нэгэн итгэгч хүнээр дамжуулаад тэр өвчгсөн байгаа тэр гим нүглээсээ болоод өвчгсөн байгаа хүний сүнс амь орохгүй ч байх тохиолдол байдаг. 그래서 두 사람의 차이를 통해서 우리가 어떤 모습으로 전도해야 될지를 좀 생각해 보고자 합니다. Тийм учраас энэ хоёр хүний ялгаатай талаар дамжуулаад тэгвэл бид бүхэн яг яаж сайн мэдээ тарах хэрэгтэй вэ гэдгийг сурах хэрэгтэй. 성경을 통해 나타나는 그 두 사람의 세 가지 차이가 있습니다. Тэр Библиэр дамжуулаад ил харагдаж байгаа энэ хоёр хүний гурван төрлийн ялгаа байгаа. 첫 번째는 기도입니다. Эхнийх нь юу вэ гэхээр залбирлын ялгаа. 게하시는 도착했을 때
지팡이를 올려 놓았습니다. За Гехаз болохоор тэднээс төрүүлэн явж очоод хөвгүүний нүүрэн дээр таягийг тавьсан гэж хагаад. 하지만 기도했다라는 말씀은 없죠. Гэхдээ Гехаз тэр айлд оронгуудаа залбирлаа гэж бичигдээгүй 근데 байна. 32절, 33절 Харин 32, 33 дугаар ишлэл байна. 같이 읽어보죠. Хамт уншия. Илиша гэрт орж ирэхэд харагтун хүү өгчгсөн орон дээр нь хөвтөж байлаа. Ингээд тэр дотогш ороод хоёулахнаа үлдэж араасаа хаалгаа хаагаад эзэнд залбирав. 엘리사는 도착해서 가장 먼저 한 행동이 무엇이었습니까? Тэр Илиша тэр газар хүрч очингуудаа хамгийн түрүүнд хийсэн үйлдэл нь юу гинэ? 기도였습니다. Тийм залбирлаа гэж байгаа үстэй. 하나님께 기도할 수 있는 조용한 환경을 만들고 Тэр бурханд залбирч болох тэр намгүм орчныг бүрдүүлсэн байна. 문을 닫았죠. За тэгээд хаалгаа хаасан гэж. 그리고 가장 먼저 하나님께 기도하였습니다. Тэгээд хамгийн эхлээд эзэнд залбирваа. 이 기도가 그 살리는 기적과 살리지 못하는 일의 차이였던 겁니다. Тэгэхээр энэ залбирлаа гэдэг үг чинь өөрөө тэр хүүхдийн сүнсийг амьлуулж чадаж байна уу, чадахгүй байна уу гэдгийг харуулж байгаа 자, байна. 기도는 하나님의 능력을 받는 방법이다라고 우리가 자주 배웁니다. За энэ залбирал гэдэг маань бурхны хүч чадлыг гуйж байгаа, бурхны хүч чадлыг авч байгаа хэлбэр юм а гэж бид нар байнга сурдаг тийм ээ. 우리와 성정이 같은 엘리야 선지자. Тэр бид бүхэнтэй ижилхэн л одоо зан ааш зан авиртай байсан тэр Илиша. 우리와 다를 것이 없는 사람이라는 겁니다. Бид бүхнээс ямар ч ялгаа байхгүй ижилхэн л хүн гэсэн үг шүү дээ. 그런데 그가 기도함으로써 3년 반 동안 비가 오지 않았고 Гэтэл тэрээр залбирсан учраас 3.5 жилийн турш бороо ороогүй. 그가 다시 기도하자 비가 내리기 시작했습니다. Тэр дахин залбирч эхэлмэгц бороо орж эхэлдэг. 엘리야가 특별한 사람이었던 것이 아니죠. Тэр энэ Елия гэдэг хүн өөрөө онцгой хүн байсан да биш ээ. 엘리야의 기도를 받으시는 하나님이 특별한 분이셨던 겁니다. Харин Елиягийн залбирлыг хүлээж авч байгаа, түүнийг нь тиймээ сонсож байгаа тэр бурхан өөрөө онцгой нэгэн байсан гэсэн. 그런데 그 특별한 하나님의 특별한 능력을 받는 방법이 무엇이었던 거예요? Тэгвэл тэр бурханы агуу гайхалтай хүч чадлыг авч чадсан шалтгаан нь юунда байна гинү? 기도였던 것입니다. Залбирал донд байсан. 하나님이신 예수님도 우리에게 기도의 본을 보이셨죠. Тэгэхээр бурхан байсан тэр Есүс ч гэсэндээ бид бүхэн залбирлын үлгэр жишээг харуулсан. 오히려 예수님은 기도를 받으셔야 되는 Яг 분이었습니다. үнэндээ Есүс эзэн бол хүмүүсээс залбируулах хэрэгтэй, залбирлыг хүлээж авах хэрэгтэй нэгэн шүү дээ. 그런데 공생의 기간 동안 중요한 일이 있을 때마다 기도하셨어요. Гэтэл тэрээр энэ дэлхий дээр сайн мэдээнийхээ ажлыг явуулж явах үедээ чухал ажлынхаа өмнө үргэлж залбирдаг байсан. 제자들을 부를 때에도 Шавнараа дуудах үедээ. 또 십자가의 죽음을 앞두시고서도 За бас загалмай дээр тийм ээ нас орхаасаа өмнө ч хүртэл 습관적으로 계속 반복적으로 기도하셨습니다. тэрээр зуршлынхаа дагуу үргэлж давтамжтай залбирдаг байлаа гэсэн баг. 기도를 통해서 하나님의 능력을 받는다라는 것을 본으로서 우리에게 보여주셨던 겁니다. Тийм учраас залбирлаар дамжуулаад бид бүхэн бурхны хүч чадлыг буулгаж ирж болно, хүлээж авч болно гэдэг үлгэр дуурайлыг бидэнд харуулж байгаа юм. 그래서 우리의 모든 신앙생활 가운데 기도는 필수적인 겁니다. Тийм учраас бид бүхний бүхий л итгэлийн амьдрал донд энэ залбирал гэдэг зүйл маань зайлшгүй байх ёстой зүйл. 쉬지 말고 기도하라 말씀하셨잖아요. Тасралтгүй залбир гэж айлцсан шүү дээ. 오늘 우리 하루의 안전도, Тэр өнөөдөр нэг өдрийн маань аюулгүй байдал ч 오늘 хүртэл. 하루의 영적인 휴식도, Өнөөдрийн тиймээс хүнслэг энэ амралтч хүртэл. 그리고 주님이 주시는 하나님의 뜻에 맞는 교훈도 За тэгээд эзний өгж байгаа тэр бурхны тусламж. 가만히 있는 사람에게 얻어지지 않습니다. Тэгэхээр эдгээр зүйлс маань зүгээр сууж байгаа хүнд өгөгдөн гэж байхгүй. 기도를 통해서 얻어지는 거예요. Харин залбирлаар дамжуулаад бид бүхэн энэ зүйлүүдийг олж авах 근데 боломжтой. 나는 기도하지 않았는데도 하나님의 은혜와 축복을 얻고 있습니다. За гэтэл би залбираагүй хэрнээсээ бурхны ерөөл ба нэгүслийг хүртээд байна. 그것은 예수님께서 하나님 보좌 우편에서 우리를 위하여 기도하고 계시기 때문이고 Хэрвээ тэгж байгаа бол шалтгаан нь юу вэ гэхээр Есүс эзэн маань өөрөө бурхны баруун гартал заларчсан биднэрийн төлөө зуучлан залбирч байгаа 그리고 учраас. 다른 성도들이 나를 위해서 기도하고 있기 때문입니다. Бас өөр босоод итгэгч ахын дүүс маань хүртэл миний төлөө залбирч байгаа учраас би тэгж амьдарч байгаа. 기도가 없이 하나님의 은혜와 축복이 내려올 수 없는데 Залбирал байхгүйгээр бурхны ерөөл нэгүслийг авах боломжгүй. 내가 오늘 하루를 운 좋게 잘 보내고 있는 것이 아니라는 거예요. 예. 내가 운이 좋아서 그냥 하루를 잘 보내고 있는 것이 아닙니다. Тийм учраас би өнөөдрийг азтайдаа ингээд аюулгүйгээр сайн өнгөрүүлж байгаа хэрэг гэсэн үг шээ. 분명히 기도에 능력이 있는 겁니다. Харин гарцаагүй залбирлын хүч чадал энэ дунд байна гэсэн. 그래서 모든 신앙생활 가운데 기도가 너무 중요한 것일 텐데 Тийм учраас бүхий л итгэлийн амьдрал донд энэ залбирал гэдэг маань өөрөө маш чухал үүргийг гүйцэтгэж байгаа. 한 영혼을 구원하는 일에는 더욱 중요한 거예요. Тэр нэг хүний сүнсийг аврагдуулах үйл ажилдж хүртэл энэ залбирал маш чухал зүйл байна. 마가복음 9장입니다. За Марк 9-р бүлгээс олж харцгаая.
마가복음 9장 Марк 9-р бүлэг байна. 28절, 29절입니다. 9-ийн 28, 29. 같이 읽어보죠. Хамт уншицгаая. Есүсийг нэгэн айлд орох үед шавнар нь түүнээс бид яагаад чөтгөрийг хөөн гаргаж чадсангүй вэ гэж аминчлан асуухад тэр энэ төрөл нь зөвхөн залбирлаар л гарч чадна гэв. 벙어리 귀신 들린 아들을 한 아버지가 예수님의 제자 앞에 데려왔습니다. Хилгүй дүүлийн сүнс шүглжигсэн хүүгийн эцэг нь тэрхүү хүүгээ Есүсийн шавнар дээр авчирсан байна. 고쳐달라고 간절히 구했습니다. За тэгээд энэ хүүг маань тийм ээ эдгээгээд өгөөч ээ гэж чин сэтгэлээсээ гуйсан баг. 그런데 예수님의 제자들은 고치지 못한 거예요. За гэтэл Есүсийн шавнар тэр хүүхдийг эдгээж чадаагүй. 아버지가 간절한 마음으로 예수님에게 부탁을 하죠. За тийм учраас аав нь бүр чин сэтгэл зүрхнээсээ тийм ээ Есүс дээр ирж гуйсан байна. 당신이 할 수 있거든 제발 내 아들을 고쳐주십시오. Тэр та чаддаг бол хүүг маань эдгээгээд өгөөч ээ гэж гуйсан тийм ээ. 예수님이 말씀하십니다. За гэтэл Есүс эзэн ингэж айлцсан. 할 수 있거든이 무슨 말이냐? Та чаддаг бол гэвүү гэдэг чинь яг юу гэсэн үг юм 믿는 бэ? 자에게 능치 못할 일이 없느니라. Итгэдэг хүнд бүх юм боломжтой гэсэн байна. 하나님의 역사에 또 믿음이 중요하다라는 것을 이 사건을 통해서 분명히 나타내고 계십니다. Тэгэхээр бурхны үйл хэрэг явагдахад итгэлтэй байна гэдэг нь өөрөө маш чухал зүйл юм а гэдэг сургамжийг өгж байна тийм. 근데 이제 예수님의 제자들이 예수님에게 이제 돌아와서 물어본 겁니다. За гэтэл тэр хүүг эдгээж чадаагүй Есүсийн шавнар Есүс дээр ирээд аминчлан асуусан байна. 왜 우리가 이 귀신을 쫓아내려고 할 때는 그 기적이 나타나지 않았습니까? Бид яагаад тэр хүү чөтгөрийг хөөн гаргаж чадсангүй вэ? 예수님께서 말씀하시죠. Есүс эзэн айлцсан байна тийм ээ. 기도 외에는 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수 없느니라. Энэ төрөл нь зөвхөн залбирлаар л гарч чаднаа. 아마도 예수님의 제자들은 이전에는 기도하는 사람들이었을 거예요. Тэр магадгүй Есүсийн шавнар бол үүнээс өмнө залбирдаг хүмүүс байсан баг. 그런데 몇 번의 반복을 통해서 자신들의 통해 그 귀신이 쫓아내는 기적을 경험한 겁니다. Гэтэл хэд хэдэн удаа давтан тийм ээ. Одоо энэ чөтгөрүүдийг зайлуулах гайхамшиг тэмдэг өөрсдөөр нь дамжуулаад сайн явагдсан баг. 처음에는 기도하고 그 기적을 행했을 거예요. Хамгийн анхандаа бурхан тандан залбираад түүний дараа тэмдэг гайхамшигыг үйлддэг байсан байж таарнаа. 근데 반복되니까 마음이 무뎌졌겠죠. Гэтэл олон дахин давтан энэ ажлыг хийсээр байгаа сэтгэл нь хатуурчихсан. 이거 그냥 되는 거 아니야? Үй нөө эн чин амархан болчихдгийг шүү. 이거 내가 하니까 다 되던데. Энэ нөө би энийг хийгээд үтсэн чин сайн болж ийлээ шүү. 조금씩 그런 모습이 나타났고 Тэгэхээр баг энэ шавнар нь ийм дүр төрх рүү шилжсэн 아마 байна. 이때는 전혀 기도 없이 그 귀신을 쫓아내려고 시도했던 것 같아요. Тэгэхээр яг энэ үйл явдлын урд бол шавнар нь залбирсан зур сэтгэл байхгүйгээр тэр хилгүй дүлийн сүнсийг хөөн зайлуулах гэж оролцсон. 그래서 예수님은 말씀하신 겁니다. Тийм учраас л Есүс эзэн үүнийг хэлсэн. 기도하지 않는다면 залбирахгүй л байх юм бол 귀신이 쫓아나는 하나님의 기적은 결코 이루어질 수 энэ 없다. чөтгөрийг зайлуулах гайхамшиг өөрсдөр чинь дамжуулаад илрэх боломжгүй. 구원받지 않은 한 영혼을 귀신에 사로잡혀 있는 모습이라고도 우리가 이해해 볼 수 있잖아요. Тэр аврагдаагүй байгаа тэр нэг хүний сүнсч гэсэндээ чөтгөрт эзэмдүүлчихсэн байгаа хэрэг юм а гэж бид бас ойлгож болохоор байна. 아직은 참된 주인이신 하나님을 마음에 영접하지 못하고 Яг одоохондоо жинхэнэ эзэн болох тэр бурхныг зүрх сэтгэл дотроо хүлээж аваагүй байж. 아직은 귀신이 마음에 자리를 잡고 살고 있는 모습이 구원받지 않은 사람들의 모습이다라고 이야기할 수 있을 겁니다. Одоохондоо тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг бүрэн чөтгөр эзэмдээд авчихсан байгааг тэр аврагдаагүй хүмүүсийн дүр төрх юм а гэж бид ойлгож байна. 그런데 그 귀신이 쫓아나는 것이 바로 구원받는 것의 모형이라고 생각해 본다면 Гэтэл тэр чөтгөрт эзэмдүүлчихсэн байгаа, баригдчихсан байгааг нь аврагдах үйл явц гэж илэрхийлвэл 기도해야 그 기적이 나타난다라는 거예요. бидний зүгээс залбирч байж л тэр гайхамшиг бий болж чаднаа. 자, 우리도 계속 반복적으로 집회를 진행하고 있잖아요. Тэр бид бүхний хувьд ч гэсэндээ ойрхон библийн семинарыг явуулдаг. 또 개인적으로도 반복해서 전도하고 있습니다. За тэгээд хувьдаа ч гэсэндээ бид бүхэн давтан сайн мэдээг тарааж байгаа тийм ээ. 처음에 전도할 때, Хамгийн анхандаа сайн мэдээг тарааж 처음에 байгаа үед 사랑하는 가족들을 데려올 때 хамгийн хайртай хүмүүсээ энэ библийн семинар руу дагуулж ирэхдээ 아마 한 시간도 놓지 않고 기도하면서 그 집회에 참여했을 거예요. бүр нэг цагийг ч хүртэл тийм ээ залбиралгүйгээр өнгөрүүлэлгүйгээр энэ цагийг алдахгүй юмсандаа гэж залбирсан байж таарна. 밥을 먹는 가족들의 모습을 보면서도 Тийм ээ тэрхүү хоол идээд сууж байгаа гэр бүлийнхнийгээ харахтаа 말씀을 듣는 가족들의 모습을 옆에서 보면서도 үгийг сонсоод сууж байгаа тэр гэр бүлийнхнийгээ хажуунаас нь харах тоолондоо 정말 쉬지 않고 기도하는 마음으로 함께 했을 겁니다. үнэхээр яг амралтгүйгээр тасралтгүй залбирангаа бид бүхэн хамт байсан баг. 근데 집회가 반복되고 За гэтэл библийн семинар маань ойрхон болж байна. 개인적인 전도가 반복되면서 За хувьдаа ч гэсэндээ байнга сайн мэдээг тарааж байгаа. 우리는 어찌 보면 가장 중요한 기도라는 것을 잊고
전도 집회를 진행하고 있을지도 모릅니다. Тийм учраас нэг талаасаа харах юм бол бид бүхэн залбирах хэрэгтэй шүү дээ гэдэг энэ зүрх сэтгэлээ алдчихад зүгээр нэг семинарт оролцоод яваад иж бас болох юм. 기도가 중요하다는 것은 알고 Энэ залбирал чухал зүйл шүү дээ гэдгийг мэдэж байгаа. 기도를 통해 하나님의 능력이 온다는 것을 잘 알고 있으면서도 залбирлаар дамжуулаад бурхны хүч чадал илэрдэг шүү дээ гэдгийг сайн мэдэж байгаа. 지난번에 했던 것처럼 집회를 진행하고 Гэхдээ өнгөрсөн сард ч гэсэндээ би яг л ингээл Библийн семинартаа оролцсон 지난번에 шүү дээ. 했던 것처럼 전도를 하고 Өнгөрсөн удаа би ч гэсэндээ ингээл хийсэн гисэн шигээ семинартаа 모든 оролцсон. 모습은 똑같지만 기도, 가장 중요한 기도만 싹 빠져 있을 수도 있는 겁니다. Бүхий л хэв маяг бүхий л дүр төрх нь ижилхэн байгаа хэрнээсээ хамгийн чухал зүйл болох залбирал маань алдагдчихсан явж байж болно. 엘리사와 게하시의 가장 큰 차이는 기도였습니다. Тэгэхээр Илиша Гихаз хоёрын хамгийн том ялгаа бол залбирлын ялгаа байна. 우리가 이번 집회를 준비하면서 다시 처음에 기도로 돌아가야 될 것 같아요. Бид бүхэн энэ 7 хоногийн Библийн семинартаа бэлтгэхийн тулд анх залбирч байсан үе рүүгээ эргэж очих хэрэгтэй. 구원받고 처음 가족을 데려왔을 때의 그 마음으로 Хамгийн анх би гэр бүлийнхнийгээ яг яаж энэ газарт авч ирж байсан бilé? 구원받고 첫 집회를 참여하면서 처음 전도했을 때의 그 기도의 마음으로 Аврагдаад хамгийн анх би энэ Библийн семинарт ямар зүрх сэтгэлээр оролцож байсан бilé? 그 기도 가운데 하나님의 능력은 반드시 나타날 Тэр 겁니다. тэгэж залбирч байж тэр залбирал дунд маань бурхан ажиллаа явуулна. 골로새서 4장에 사도 바울이 골로새 교회에 전도할 문을 열어주시기를 부탁했던 것처럼 Колосой 4-р бүлэг дээр ч гэсэндээ Илч Паулын зүгээс тийм ээ сайн мэдээний үүд хаалгыг нээгээд өгөөч гэж залбирлын гуйлд хүссэн. 우리도 모든 전도의 문을 위해서 기도해야 될 거예요. Тэр бид бүхэн ч гэсэндээ бүхий л талаасаа сайн мэдээний үүд хаалга нээгдээсэ гэдгийн төлөө залбирах хэрэгтэй. 내 전도의 입의 문을 위해서도 기도해야겠죠. Энэ сайн мэдээ тараах гэж байгаа энэ уруулын маань үүдийг нээж өгөөч гэж бид залбирах хэрэгтэй. 지혜로운 말로 Мэргэн ухаалаг үгээр 또 용기 있게 전도할 수 있도록 기도해야 될 бас 겁니다. илүү эр зоригтойгоор сайн мэдээг тараалгаж өгөөч гэж бид залбирах хэрэгтэй. 그 전도를 받는 사람의 마음의 문을 열어달라고 기도해야겠죠. Тэр сайн мэдээний үгийг маань сонсож байгаа хүлээж авч байгаа хүмүүсийн зүрх сэтгэлийнх нь үүд хаалгыг та нээгээд өгөөч гэж залбирах хэрэгтэй. 한 사람의 말로 듣는 것이 아니라 Зүгээр нэг хүний үгээр хүлээж авч сонсох биш. 정말 하나님의 말로 들을 수 있도록 기도하면서 전도해야 될 겁니다. Харин бурхны үг гэж байгаагаар нь хүлээж аваасаа гэсэн сэтгэлээр бид бүхэн залбирах хэрэгтэй. 그리고 강사 목사님과 통역사를 위해서도 함께 기도해야 될 За 겁니다. тэгээд түүний дараа үгийг дамжуулж байгаа илтгэгч пастор болон орчуулагчийн төлөө хүртэл залбирах хэрэгтэй. 그 입술을 통해서 하나님의 말씀이 힘있게 증거가 될 수 있도록 Тэрхүү уруул амаар нь дамжуулаад бурхан таны үг хүчтэйгээр тунхаглагдахын төлөө. 그리고 환경의 문을 위해서도 기도해야 될 거예요. Тэгээ бас нөхцөл байдал орчин нөхцөлийн үүд хаалгыг хүртэл нээж өгөөч гэж залбирах хэрэгтэй. 전도 집회가 진행되는데 어려움이 없도록 이 세상이 안정될 수 있도록 또 기도해야 될 Энэ 겁니다. Библийн семинар маань сайнаар явагдаж чадхаар энэ дэлхийн ертөнц энэ нийгэм маань аюулгүй тогтвортой байгаасаа гэдгийг төлөөж залбирах хэрэгтэй. 기도하고자 하면 기도의 제목이 너무 많습니다. Тэр залбирая гэж хүсэх юм бол залбирах ёстой сэдвүүд асар олон. 근데 기도하지 않으려고 할 때 기도의 제목은 하나하나씩 없어지는 Гэтэл 거예요. залбирахгүй байя гэд бодчих юм бол залбирах ёстой залбирлын сэдвүүдэж хүртэл нэг нэгээрээ алга болдог. 자, 기도로 함께하는 한 주 동안의 집회가 되면 Тийм 좋겠습니다. учраас залбирлаараа хамт оролцсон 1-7 хоногийн семинар болоосоо гэж хүсье. 그리고 엘리사와 게하시의 또 하나의 차이가 있죠. За түүний дараа Гихаз Илиша хоёрын өөр нэгэн ялгаа байгаа тийм ээ. 바로 사랑의 마음입니다. Тэр нь юу вэ гэхээр хайрын зүр сэтгэл байгаа. 열왕기하 4장 2-р хаад 4. 자, 31절에 보면 4-ийн 31 дээрээс харуул. 게하시는 지팡이를 그 아이의 얼굴에 놓고 나서 За Гихаз тэр хөвгүүний нүүрэн дээр таягийг тавиад 아무런 움직임이 없습니다. тэгээ ямар ч чимээ сонсогдоогүй тэмдэг байгаагүй гэж чинь. 근데 엘리사는 다르죠. За гэтэл Илиша болохоор өөр байсан тийм 자, ээ. 여기 34절 34-р ишлэл байна. 같이 읽어보죠. 34-ыг хамт уншийе. Тэрээр 아예 дээшээ 위에 очиж 올라오고 хүүхдийн дээр 자기 хэвтэн 입을 그 입에 амаа хүүгийн аманд нүдээ хүүгийн нүдэнд гараа хүүгийн гар дээр тавьж хүүгийн дээр сунан хэвтэв. Хүүхдийн бие махбод бүлээн боллоо. 자, 이 짧은 말씀 가운데 사랑이 느껴지지 않습니까? Тэгэхээр энэ богинохон ишлэл дундаас юм хайр мэдрэгдэхгүй байна уу? 이 죽은 아이의 몸은 얼마나 차가웠을까요? Энэ нас орчихсан байгаа хүүхдийн бие ямар хүйтэн болчихсон байсан бол? 이 아이가 몇 살인지는 성경에 정확하게 나와 있지는 Энэ 않지만 хүүхэд яг хэд орчим насны хүүхэд байсан бэ гэдгийг Библиэлд гараагүй байгаа. 어머니가 이 아이를 안고 돌아간 모습을 통해서 아주 큰 아이는 아니라는 것을 우리가 잘 알 수 있습니다. Гэхдээ ээж нь энэ хүүхдийг тэврээд Илиша дээр ирсэн гэдгийг харах юм бол бас тийм том хүүхэд биш байсан гэдгийг мэдэж байна. 그 작은 아이가 죽어가서 차갑게 누워 있는데 Тэр бяцхан хүн нас орчихсан, амьсгал хураачсан, бие нь хүрчгсэн тэнд хэвтэж байна. 엘리사는 그 아이의 몸 위에 자기의 몸을 덮어 주었습니다. Гэтэл Илиша тэр хүүгийн биеийн дээр өөрийнхөө биеийг аваачаа тэр хүүгийн биеийг халахж өгсөн байна тийм ээ. 입을 그 입에
амаагүйгийн аманд, 눈을 그 눈에, нүдээгүйгийн нүдэнд, 손을 그 손에 대고 엎드렸습니다. гараагүйгийн гар дээр тавьж хүүгийн дээр сунан хэвтэв. 그 아이의 몸이 조금씩 따뜻해졌다라고 Гэтэл 이야기하고 있습니다. өнөө хүүхдийн бие махбод нь баг багаар бүлээсж эхэллээ. 이것을 통해서 엘리사와 게하시의 차이는 사랑의 마음이었다라는 것을 알 수 있습니다. Тэгэхээр энэ үйл явдлаар дамжуулаад Илиша Гихаз хоёрын ялгаа бол ерөөсөө л тэр хүүхдийг хайрлаж байна уу, хайрлахгүй байна уу гэдгийн ялгаа. 엘리사는 이 아이를 사랑하는 마음으로, 이 영혼을 사랑하는 마음으로 간절히 살리기를 원했던 겁니다. Илиша энэ хүүхдийг хайрлсан зур сэтгэлээр үнэхээр ам ороод амьлчаасаа гэсэн сэтгэлээр энэ хүүхдэд хандсан байгаа. 그리고 사랑은 이러한 모습으로 직접 나타내어졌던 거예요. За тэгээд бас хайр шингэсэн үйлдэл гэдэг чинь яг л ингэж илэрхий харагддаг 자, байна. 하나님은 사랑이십니다. Бурхан бол өөрөө цул хайр. 그리고 예수님의 십자가는 사랑입니다. Есүсийн загалмайч гэсэндээ тэр чихтэй хайр. 복음을 한마디로 표현하자면 사랑입니다. Сайн мэдээг нэг үгээр илэрхийлье гэвэл тэр чихтэй хайр. 이 사랑은 사랑이 있는 곳에서 반드시 역사하게 되어 있는 겁니다. Энэ хайр гэдэг зүйл маань хайр шингэсэн байгаа газарт л бүрэн дүүрэн ажиллаа явуулдаг юм аа. 사랑이 없는 곳에서 이 놀라운 사랑은 결코 올바르게 전해지지 않습니다. хайр шингээгүй, хайр байхгүй газраар дамжуулаад бурхны үйл хэрэг зөв зохистой явагдана гэж байхгүй. 구약 성경에도 이야기하고 있죠. Хуучин гэрээн дээр ч хүртэл үүнийг хэлсэн байгаа. 시편 133편에 Дуулал 133 дээр 형제가 연합하여 동거하며 어찌 그리 선하고 아름다운고 харагтун ах トゥ ус хамтдаа нэгдмлэр амьдрах нь хичнээн сайхан хичнээн тааламжтай вэ. 사랑의 모습이죠. Энэ бол хайрлаж байгаа дүр төрх байгаа юм. 3절에 하나님의 약속이 있습니다. 3 дугаар ишлэл дээр нь бурхны амлал бичигдсэн байгаа. 거기서 여호와께서 복을 명하셨나니 Тэнд эзэн өрөөлийг тушаасан бөгөөд 곧 영생이로다. тэр нь мөн хам юм аа. 한 영혼이 구원받는 그 전도가 이루어지는 모습을 설명하고 있는 거예요. Нэг сүнс аврагдаж байгаа тэр үйл ажиллагааг илэрхийлсэн байгаа үсттэй. 신약에서도 동일한 말씀이 있죠. Шин гэрээн дээр ч гэсэндээ яг ижилхэн агуулга гарч байгаа. 예수님이 제자들에게 말씀하셨습니다. Есүс эзэн шавнартаа хандан айлцсан. 새 계명을 주노니 Би та нарт шин тушаалыг өгч 너희가 байна. 서로 사랑하라. Би биенээ хайрлах 내가 тун. 너희를 사랑한 것 같이 Би та нарыг яаж хайрлсан шиг 너희도 서로 사랑하라. та бүхэн ч бас би биенээ хайрл. 너희가 서로 사랑하면 이로써 너희가 내 제자인 줄 알리라. Та нар би биендээ хайртай байвас та нарыг миний шав гэдгийг үүгээр чинь мэдэх болно. 구원받은 사람은 주님의 사랑이 그 마음에 있는 Тэр 사람들입니다. аврагдсан хүн гэдэг чинь бурхны тэр хайрыг зүрх сэтгэл дотор оруулж ирсэн хүн шүү. 너희가 서로 사랑할 때 이로써 너희가 내 제자인 줄 알리라. Та нар би биендээ хайртай байвас үүгээр чинь та нарыг миний шав гэдгийг мэдэх болно. 그건 그리스도인으로서의 증명을 받는다는 의미도 있지만 Тэгэхээр энэ маань Христэд итгэгч гэдгээ тийм ээ баталгаажуулж байна гэсэн утгыг агуулж байгаа боловч 사랑을 행하는 모습을 보니 그리스도인이 맞구나라는 증명을 해주는 것이기도 하지만 мэдээч хэрэг Христэд итгэдэг хүн юм байна. Аврагдсан хүн муу юм байна гэдгийг маань гэрчилж байгаа, түүнийг маань баталж байгаа хэрэг боловч 또한 사랑을 통해서 전도가 진행된다는 것도 나타내고 있는 거예요. бас хайр байж байж, хайр шингэсэн байж байж сайн мэдээд харагдах боломжтой гэдгийг ч агуулсан байна. 저들이 구원자 예수 그리스도의 제자들이구나. Энэ хүмүүс үнэхээр яг аврагч Есүсийн шав муу юм байна. 그럼 예수 그리스도에 대한 관심을 갖게 되고 Тэгвэл Есүс Христ рүү тэр хүмүүсийн анхаарал хандна үстэй. 예수 그리스도를 받아들이게 되는 그 모습이 되는 겁니다. Тэгээд тэр хүмүүс Есүс Христийг маань хүлээн авч чадна 그래서 гэсэн. 사랑이 있는 곳에 반드시 복음은 전해지게 되어 있어요. Тийм учраас хаана хайр байна, хаана хайр шингэсэн байна, тэр газар бурхны сайн мэдээ хүчтэй тарагдана. 그런데 구원받은 교회 안에 사랑이 없다면 Гэтэл аврагдсан чуулган дотор хайр байдгүй. 주님의 사랑을 받은 성도 안에 사랑의 마음이 없다면 Эзний хайрыг хүлээж авсан гэж байгаа тэр итгэгч хүний дотор хайр байдгүй. 결단코 구원의 역사는 이루어지지 않습니다. Тэгхийн бол ерөөсөө сайн мэдээний үйл ажиллагаа явагдана гэж байхгүй. 차가운 마음으로 전도하고 있다면 Хүүтэн цэвдэг сэтгэлээр сайн мэдээг тарааж байгаа. 사랑이 없이 의무적으로 전도하고 있다면 Ямар ч хайр шингээгээгүй зүгээр үүрэгтүүдийн сайн мэдээг тарааж 다른 байгаа. 사람이 하고 있으니까 나도 하고 있다면 Өөр бусад хүмүүс тарааж байгаа юм чинь би ч бас тараа. Тийм 사람은 데려올 сэтгэлээр тарааж 수 байгаа. 있지만 Хүнийг дагуулж ирж болно. 말씀을 듣게 하는 사람은 많을 수 있지만 Яг үгийг тийм ээ олон хүн сонсгож болох юм. 구원의 역사는 나타나지 않을 겁니다. Гэхдээ тэр хүн аврагдах үйл ажиллагааг л би харж чадахгүй. 하나님께서 약속하셨기 때문에 그래요. Бурхан тэгж амласан учраас тийм байна. 사랑이 없으면 Хайр байхгүй бол 사람이 하는 어떤 노력도 아무런 의미가 없는 것이죠. хүний гаргаж байгаа хичээл зүтгэл хий хоосон зүйл юм аа гэсэн. 자, 고린도전서 1-р Коринт ном байна. 13장입니다. 13 дугаар бүлэг. 고린도전서 13장 1절에서 3절입니다. 1-р Коринт 13-ийн 1-ээс 3 байна. 같이 읽죠. Хамт уншия. Хэрв би хүмүүсийн болон тэнгэр элч нарын хэлүүдээр ярьлаач
надад хайр үгүй бол би хий нүрэглэх харан хангинах цан аж. Хэрэв би иш үзүүлдэг мөн бүх нууц болон бүх мэдлэгийг мэддэг байгаад уулыг нүүлгэх бүрэн итгэлтэй байлаач надад хайр үгүй бол би юу ч биш. Хэрэв би бүх өмч хөрөнгөө тараан өгч биеэ шатаахаар тушаасан ч надад хайр үгүй бол энэ нь надад ямар ч ашиггүй юм. 아름다운 말로 전도를 합니다. Их үзэгсэлнтэй үгийг хэлээд сайн мэдээг тараалаа. 칭찬하고 위로하고 그 마음을 이해해주는 말로써 전도합니다. Тэр хүнийг магтаад, тэр хүнийг тайтгаруулаад, тэр хүнийг ойлгож байна гэдгээ илэрхийлээд сайн мэдээг тараалаа. 그 말이 아무리 예쁠지라도요. 그 마음 가운데 사랑이 없으면 아무런 의미가 없다라는 거예요. Гэхдээ тэр үгэн дотор нь тийм ээ хайр шингээгүйгээр л тэр үйлдэлийг гаргаад авах юм бол тэр өөрөө ямар ч утга учиргүй хий хоосон хэрэг юм аа гэж. 성경의 어려운 내용들을 잘 설명해 줍니다. Библиэлд гарч байгаа энэ хүнд хэцүү агуулгуудыг нөгөө хүндээ сайн тайлбарлаж өглөө. 그 사람에게 필요한 내용이라고 하는 것들을 멋지게 해석해서 이야기해 줍니다. Яг энэ үг л энэ хүнд хэрэгцээтэй байгаа даа гэж тэр хүндийг сайхан тайлбарлаж өглөө гэж бодъё. 어려운 말씀들을 암송하면서 자신 있게 이야기합니다. Хэцүү ишлэлүүдийг бүр цээжилж аваад л өөртөө итгэлтэйгээр тэр хүндээ хэлж өглөө. 근데 사랑이 없으면 아무런 의미가 없다라는 거예요. Гэхдээ тэр дунд хайр шингээгүй бол ямар хэрэгтэй вэ? 보이지 않는 곳에서 수고합니다. Харагдахгүй байгаа газраас хөдөлмөрлөдөг. 자신의 많은 것을 희생하면서 전도하는데 힘을 씁니다. Өөрийнхөө маш олон зүйлсийг золиослон байж сайн мэдээнд хүч зориулдаг. 시간을 투자하고 Цаг хугацаагаа хөрөнгө оруулах. 물질을 투자하고 За эд хөрөнгөө зарцуул. 바쁜 가운데도 전도할 사람을 만나러 다닙니다. Завгүй байгаа хэрнээсээ сайн мэдээ тарааж байгаа хүмүүстэйгээ уулзахаар явдаг. 심지어 잠을 자지 않고 전도하는 분도 봤어요. За тэгээд бүр цаашлаад бүр унтахчгүйгээр тийм ээ нойроо хугслан бай сайн мэдээ тараадаг хүнийг ч би харж байсан. 야간 근무를 하고 자야 될 시간인데 Тэр одоо тийм ээ орой хүртэл одоо ажиллажчихсан. За тэгээд өнөөх хүмүүс унтаж амрах хэрэгтэй. 몸이 피곤해서 전혀 움직이지 않을 텐데 За биеийн ядарчихсан хөдлөх боломжгүй байна. 그렇게 전도하러 다니는 거예요. Гэтэл сайн мэдээг тараахаар өнөөх хүмүүс яваад байгаа юм. 근데 만약 그런 큰 희생과 수고가 있더라도 사랑이 없으면 아무 역사도 나타나지 않는다 말씀하시는 겁니다. Гэтэл тийм их хичээл зүтгэл хөдөлмөр золиос байсан ч тэр дунд нь хайр шингээгүй болвол тэр өөрөө ямар ч утга учиргүй хий хоосон хэрэг юм аа гэж хэлсэн байна. 우리는 사랑의 마음을 가지고 전도를 해야 합니다. Тэгэхээр бид бүхэн сайн мэдээг тарахдаа хайрыг шингээх хэрэгтэй. 우리는 주님으로부터 받은 사랑이 있는 사람들입니다. Бид бүхэн эзнээс авсан хайр дотор маань байгаа тийм хүмүүс үстэй. 그것도 너무나 큰 사랑을 받았고 Тэгэхдээ бүр хамгийн агуу хайрыг хүлээж авсан. 조건 없고 차별 없는 사랑을 받았습니다. Ямар ч болзолгүйгээр ямар ч ялгуурлагдаггүй хайрыг хүлээж авсан. 연약한 우리들을, Сул дорой бид бүхэн 죄인된 우리들을, гэмтэн байсан биднийг 원수된 우리들을 아무런 조건 없이 그냥 사랑해 주셨습니다. Бурхны дайсан байсан бид бүхнийг ямар ч болзолгүйгээр хайрлсан. 그래서 구원의 길로 인도해 주셨어요. Тийм учраас биднийг авралын зам руу удирдсан. 자, 우리는 그 사랑을 지금 전하려고 합니다. Бид бүхэн одоо энэ хайраа тарааж тунхаглах гэж байна. 그런데 계산적인 사랑으로 이 복음이 전해지겠습니까? Гэтэл тооцоо бодонгоо тэр хүнийг хайрлаад үйлийн сайн мэдээ тараагдах уу? 혹 사랑의 마음 없이 겉모습만으로 복음이 전해지겠습니까? Хайрыг шингээлгүйгээр тэр хүний гаднах дүр төрхийг нь хараад үйл сайн мэдээ тараагдах уу? 말씀해 주신 것처럼 사랑이 없으면 아무 일도 일어나지 않습니다. Та бүхэнд хэлсэнчлэн хайр шингээгүй л байх юм бол ямар ч хүн аврагдах боломжгүй. 복음 없는 사랑은 무의미한 거죠. Тэр сайн мэдээгүй хайр утга учиргүй тийм ээ. 복음 없는 사랑은 슬픈 겁니다. Сайн мэдээгүй хайр бол гонигтай зүйл байна. 내가 내 사랑하는 가족들과 사랑하면서 이 세상을 보내고 있습니다. Би хайртай хүмүүсийгээ хайрлангаа. За тэр хүмүүстэйгээ хамтдаа энэ одоо дэлхий дээр тийм ээ амьдарч байна. 근데 구원받지 못한다면 그 사랑의 시간들도 제한되어 있죠. Гэтэл тэр хүмүүс маань аврагдаж чадахгүй байх юм бол хайрлах цаг хугацаа маань хүртэл хорогдож байна гэсэн. 결국 영원으로 이어지진 않습니다. Мөнх цаг хугацаа хүртэл үргэлжилж чадахгүй гэсэн үг. 그래서 사랑하는 가족들과 아무리 사랑의 관계를 갖고 있더라도 그 가족이 죽을 때 구원받지 못했다면 그것은 슬픔이 될 수밖에 없는 거예요. Тийм учраас хичнээн би тэр гэр бүлийнхнийгээ хайрлаж байсан ч гэр бүлийнхнийгээ гамандаг байсан ч тэр хүмүүс маань аврагдаж чадалгүйгээр төрүүлээд нас орчих юм бол миний хайр утга учиргүй хорогдоо дуусаж байна гэсэн үг. 복음이 없는 사랑은 헛되고 슬픕니다. Тийм учраас сайн мэдээ шингээгүй хайр бол хий хоосон гонигтай явдлаа. 그래서 가족들과의 관계 때문에 Тийм учраас гэр бүл хоорондын харилцаанаас болоод ч юм уу 가족과의 사랑의 관계가 일시적으로 틀어지는 것 때문에 복음을 전하지 못한다면 그것도 분명 잘못된 겁니다. гэр бүлийн хоорондын харилцаа маань төрхөн зургийн сайн мэдээнээс болоод хоорондоо хагарчихгүй, хоорондоо муудчихгүй гэдгээсээ болоод сайн мэдээг тараахгүй байна гэвэл энэ зохисгүй зүйл. 가장 후회할 일이 되고 가장 슬픈 일이 될 거예요. Дараад нь би үүнээсээ болоод хамгийн их харамсан, хамгийн их гониг. 그런데 또 다른 편으로 생각해 보면 За гэтэл үүнийг бас өөр талаас нь бодож үзье. 사랑 없는 복음은 능력이 없는 겁니다. Хайр
хайр шингээгүй сайн мэдээ хүч чадалгүй шүү. 사랑이 없이 복음을 전한다면, хайр шингээлгүйгээр сайн мэдээг тараагаад байлаа. 사랑이 없이 열심히 전도한다면 хайр шингээлгүйгээр хичээнгүй сайн мэдээг тараагаад байлаа. 그것을 통해서는 한 영혼도 구원받을 수 없다라는 것을 분명히 말씀하고 계신 거예요. Тэгхийн бол түүгээр маань дамжуулаад нэг ч хүний сүнс аврагдах боломжгүй гэдгийг бидэнд хэлж өгч байна. 교회의 역사 가운데 항상 사랑이 있는 곳에 복음은 힘차게 전해졌습니다. Тэр чуулганы түүхэн дунд ч гэсэндээ хайр шингэсэн газраар дамжуулаад сайн мэдээ хүчтэй тараагдсан байдаг тийм. 초대교회 때도 마찬가지였잖아요. Анхны чуулгануудын цаг үед ч бас ялгаагүй. 예수님이 부활 승천하신 이후에 Есүс эзэн дахин амьсан дээш өргөгдсөн. 그 소수의 사람들이 복음을 전했습니다. Тэр нэг багахан цөөн тооны хүмүүс л сайн мэдээг тараагаад үлдсэн. 그런데 복음은 힘차게 전해졌죠. Гэхдээ сайн мэдээ асар хүчтэйгээр тараагдсан байна. 하루에 5,000명, Өдөрт 5,000 남자만 3,000명, ирчүүд нь л гэхэд 3,000 болоо. 계속 구원받는 역사가 나타났습니다. Үргэлжил аврагдахстын тоо өдрөөс өдөрт нэмэгцээр байсан. 그런데 어떤 모습이 있었기 때문이에요? Гэхдээ ямар дүр төрх ямар шинж чанар байсан учраас тэгж олон 사랑이 аврагдсан 있었기 бэ? 때문이에요. Тэр газар хайр байсан учраас. 사도행전 2장에 Үс 2 дугаар бүлэг дээр 날마다 마음을 같이하여 өдөр бүр тэд нэг сэтгэлээр сүмд цуглаж, 성전에 모이기를 힘쓰고 ариун сүмд цуглаж, 집에서 떡을 떼며 димэг гэртээ тэр талхуудаа хувааж идэж 기쁨과 байсан. 순전한 마음으로 음식을 먹으니라. Баяр хөөртэй зүрх сэтгэлээр хооллож байлаа. 한마디로 표현하면 사랑입니다. Тэр нэг үгээр илэрхийлэх юм бол биенээ хайрлаж байлаа гэсэн. 형제 자매들이 서로 사랑하며 함께 모여 있었던 거예요. Ахан дүүс нь бие биенийгээ хайрлангаа сүм чуулгандаа цугладаг байсан гэсэн. 그래서 이어지는 말씀이 뭐예요? Тийм учраас үргэлжилж байгаа ишлэлээр нь юу гэж гардаг вэ? 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. Эзэн тэдэнд аврагдахстыг өдрөөс өдөрт нэмэгдүүлж байлаа. 요한계시록에 나와 있는 빌라델비아 교회도 마찬가지죠. Ичлэл номон дээр гарсан байгаа Филадельфи чуулганч гэсэндээ адилхан тийм ээ. 열쇠, 그 천국문의 열쇠를 가지신 예수님이 말씀하시는 겁니다. Диваачингийн түлхүүрийг атгасан байгаа Есүс эзэн тэгж айлцсан. 내가 너희들에게는 특별히 열린 문을 두었다. Би та нарт зориулаад тийм ээ онгорхоо байгаа нээлттэй хаалгыг өглөө. 너희들을 통해서는 많은 사람들이 천국으로 들어오는 것을 허용해 주겠다. Та нараар дамжуулаад маш олон хүмүүс Диваачин руу орж ирэхийг би зөвшөөрлөө. 빌라델비아의 이름의 뜻이 무엇입니까? Филадельфи гэдэг чуулганы тийм ээ нэрний утга нь юу вэ? 바로 형제 자매의 사랑을 의미하고 있어요. Ахан дүүсийн хайр гэсэн утгатай. 그러니까 빌라델비아 교회는 사랑이 가득했었기 때문에 예수님께서 열린 문을 주신 겁니다. Тийм учраас Филадельфи чуулган өөрөө хайраар дүүрэн хайр шингэсэн чуулган байсан учраас нээлттэй хаалгыг зөвшөөрсөн байна. 지금도 동일합니다. Тэгэхээр орчин цаг үед ч бас ялгаагүй. 어떤 사람에게 예수님은 열린 문을 주실까요? Ямар хүн зориулаад Есүс нээлттэй хаалгыг өгдөг вэ? 어떤 교회에 열린 문을 주실까요? Ямар чуулганд нээлттэй хаалгыг өгөх вэ? 사랑이 가득한 교회입니다. Хайраар дүүрэн чуулганд л өгнө. 우리 울란 중앙교회는 사랑이 가득한 교회일 겁니다. Тэр Улаанбаатар төв чуулган маань ч гэсэндээ хайр дүүрэн чуулган байж таарна тийм ээ. 그래서 주님께서 계속 열린 문을 허락해주고 계시죠. Тийм учраас л эзэн маань бид бүхэнд зориулаад тасралтгүй энэ нээлттэй хаалгыг зөвшөөрсөөр 근데 байна. 마귀는 계속 방해, 회방하려고 할 겁니다. Гэхдээ бузар сүнс яадаг вэ гэхээр үргэлж бид бүхнийг уруу татъя, бид бүхэнд саа дотор учруулъя. 틈을 타려고 기다리고 있을 Бид 거예요. бүхний зай завсраар шургалж орж ирье гэж байгаа. 미움과 다툼이 있는 곳에 복음이 전해지지 않으니까 Би биенээ үзэн ядсан, би биентэйгээ муудчихсан байгаа газар сайн мэдээ тараагдахгүй шүү. 계속 교회를 흩어 놓으려고 할 겁니다. Тийм учраас юм л бол энэ чуулганыг тараая, бутраая гэж оролдож байгаа. 그리고 영혼에 대한 사랑의 마음을 무감각하게 만들려고 유혹하고 있겠죠. За тэгээд түүний дараа сүнсийг хайрлах сэтгэлийг маань хатууруулж бид бүхнийг уруу татдаг. 이제 세상의 재미있는 것으로 Энэ дэлхийн ертөнцийн зугаа цэнгэл байна. 그 영혼에 대한 걱정, 염려를 못하게 만드는 겁니다. Бусад хүний сүнс рүү хандсан тэр санаа зовнилыг маань байхгүй болгох гэж оролдож 그 байгаа. 분주한 일을 통해서 그 영혼을 사랑하는 마음을 작게 만들려고 하는 겁니다. Завгүй амьдралын хэв маягаар маань өдөр тутмын амьдралын хэв маягаар маань дамжуулаад бусад хүмүүсийн сүнсийг бодохгүй байлгаж. 자, 우리가 살아가면서도 중요한 일들이 있잖아요. Тэр бид бүхэн энэ дэлхий дээр амьдарч л байгаа юм чинь чухал ажлууд гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. 겨울길에 여행을 갑니다. За одоо өвлийн их цастай тийм ээ мөстэй замд аялал гарлаа гэж. 근데 어떤 차가 눈 속에 처박혀 있습니다. За гэтэл нэг машин цасанд суучихсан 그 байна. 안에 사람이 있어요. Тэр дотор нь хүн сууж байна. 그걸 보고 그냥 지나가는 사람은 없죠. Түүнийг хараад зүгээр хажуугаар нь юуж болоогүй юм шиг өнгөрдөг хүн байхгүй байна. 나도 분명히 여행을 가는 길이지만 Би ч гэсэндээ хөдөө аян замд гарч байна. 나도 내 사랑하는 가족들을 만나러 가는 길이지만 Би ч бас хайртай гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзахаар явж байна. 또 때로는 어떤 사업적인 중요한 일로 이동하고 있는 За 길이지만 эсвэл заримдаа өөр ямар нэгэн ажлаас болоод би чухал ажилтай учраас
тэр замаар явж байж ч болно. 그 생명을 살리는 일에 먼저 참여하게 됩니다. Гэхдээ эхлээд тэр хүний амь насыг аврахад би оролцсон нэстэй. 그 살리는 것보다 우선되는 일은 없으니까. Тэр хүний амь насыг аврахаас илүү чухал яаралтай ажил гэж байхгүй 근데 우리 нэстэй. 구원받은 우리에게는 무엇이 가장 먼저 되는 일입니까? За тэгвэл аврагдсан бид бүхний хувьд юу хамгийн чухал вэ? 우리에게 한 영혼을 살리는 일이 눈앞에 주어져 있는 거잖아요. Бид бүхний хувьд нэг хүний сүнсийг аврах ажил урд маань харагдаж байгаа. 그것보다 중요한 일이 무엇이 있어요? Түүнээс илүү чухал ажил гэж яг юу байна вэ? 내 사업이? Миний тийм ээ эрхэлж байгаа бизнес чухал юм уу? 나의 취미가? Миний хобби чухал юм уу? 어떤 일들이 있더라도 Ямар ч ажил надад байсан бэ? 내 앞에 있는 그 죽어가는 영혼을 살리는 일보다 중요하진 않잖아요. Урд маань байгаа үхэж байгаа тамиг чиглээд явж байгаа тэр хүмүүсийг аврахаас илүү чухал байна гэж байхгүй. 근데 마귀는 계속 그 마음을 회방하는 겁니다. Гэтэл бузар сүнс үргэлжил тэр зүр сэтгэл маань саа дотор учруулж байна. 주님을 사랑하는 마음으로 우리가 영혼을 사랑하고 Тэгэхээр эзнийг хайрладаг зүр сэтгэлээрээ бид бусад хүмүүсийн сүнсийг хайрлах учиртай. 주님을 사랑하는 마음으로 형제자매님을 사랑할 때 우리에게 복음의 역사가 이루어집니다. Эзнийг хайрладаг шигээ ахан дүүсээ хайрлаж байж бид бүхнээр дамжуулаад сайн мэдээний ажил явагдана. 성경 За 찾겠습니다. Библиэс хайж олъё. 고린도전서 1-р Коринт 고린도전서 9장입니다. 1-р Коринт 9-р бүлэг байна. 19절부터 23절 9-ийн 19-өөс 23. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Учир нь би бүгдээс чөлөөтэй атлаа илүү олныг олж авахын тулд өөрийгөө бүгдийн боол болгосон. Юдэчүүдийг олж авахын тулд би юдэчүүдэд юдэ адил. Хуулийн дор байгсдыг олж авахын тулд би өөрөө хуулийн дор бус атлаа. Хуулийн дор байгсдад хуулийн дор байгч адил. Хуйлгүйчүүдийг олж авахын тулд хэдийгээр би бурхны хуулиас ангид бус. Харин Христийн хуулийн дор байдаг атлаа. Хуйлгүйчүүдэд хуйлгүй нэгэн адил. Сул доройчүүдийг олж авахын тулд би сул доройчуудад сул дорой нэгэн адил болсон юм. Бүхий л аргаар заримыг нь аврахын тулд би бүгдэд бүх юм болж байлаа. Би сайн мэдээний ёроолыг хуваалцагч байхын тулд үүний төлөө бүхнийг хийдэг. 사도 바울은 주님에 대한 사랑을 가지고 영혼에 대한 사랑을 품고 있었습니다. Илч Паул эзэн рүү хандсан хайр тийм ээ халуун хүн байсан. Бусад хүмүүсийн сүнсийг хайрладаг сэтгэлтэй хүн байсан. 그래서 이러한 모습으로 전도했던 거예요. Тийм л учраас тэрээр яг ийм зүр сэтгэлээр сайн мэдээг тараасан гэсэн. 겸손의 사랑이었죠. Тийм ээ энэ бол даруй байдлын хайр байна. 배려의 За 사랑이었습니다. тэгээд халамж анхаарал тавьдаг хайр байна. 이 사랑을 통해서 몇몇 사람들이라도 구원받기를 원한다. Тэр би өөрөөсөө ийм хайрыг харуулад ч болтугай хідэн хүнийг нэмж аврагдуулахыг хүсэж байна. 엘리사의 모습도 동일합니다. Тэр Елишагийн дүр төрч гэсэндээ адилхан байгаа 그 үстэй тийм ээ. 어린 아이에게 자신의 몸을 덮는 일이 얼마나 자신을 낮추는 모습입니까? Тэр балчир жаахан хүүхдийн биеинд өөрийнхөө биеийг тааруулаад хумнаа гэдэг чинь өөрөө ямар их хүнд хэцүү зүйл байх вэ? 한번 머릿속으로 상상해 보세요. За та бүхэн нэг төсөөлөд бодоод үзээрэй. 어린 아이에게 성인 남자가 자신의 몸을 맞추려고 합니다. За нэг юм балчир жаахан хүүхэд байна. Гэтэл тэр хүүхдийн биеинд нас бий гүйцэн би өөрийнхөө биеийг тааруулаад хумж байна. 키가 다르기 때문에 전혀 맞을 수 없는 몸이잖아요. Өндөр намын ялгаа байгаа учраас бид хоёрын бие хоорондоо нийцэхгүй шүү дээ. 근데 자기의 몸을 구겨서라도 손 있는 위치에 자기의 손을 넣고 Гэтэл өөрийнхөө биеийг хумаад нуглаад ч болтугай хамаагүй өнөө хүүхдийн гаранд өөрийнхөө гарыг 자기의 얼굴을 그 얼굴에 맞추었던 겁니다. өөрийнхөө нүрийг тэр хүүгийн нүдэнд нь нийцүүлсэн гэж байна. 자, 우리가 형제자매들에게 나타내야 될 사랑이 무엇입니까? Тэгэхээр бид бүхний зүгээс ахан дүүстэй харуулах ёстой хайр ямар хайр вэ? 우리가 전도하는 대상에게 나타내야 될 사랑이 어떤 사랑입니까? Бид бүхэн сайн мэдээг тарааж байгаа тэр хүмүүсийг яг яаж хайрлах хэрэгтэй вэ? 나를 버리는 겸손의 사랑이어야 되고 Өөрийгөө хүсэр хайж байгаа даруй зангийн хайраар хайрлах хэрэгтэй. 상대방에 맞춰주는 배려의 사랑이어야 합니다. Эсрэг талынхаа хүний өмнө би өөрийгөө дорд оруулдаг, өөрийгөө даруй болгодог хайраар хайрлах хэрэгтэй. 자기의 모습, 자신의 성격 그런 것들은 그대로 드러내면서 Өөрийнхөө дүр төрх, өөрийнхөө муухай ашиг тэр чигээр нь харууланга. 나는 사랑을 실천하고 있습니다라고 하는 것은 그것은 잘못된 이야기예요. Өө би бусдыг хайрлаж байгаа, би энэ хайрыг хэрэгжүүлж байгаа гэж хэлж байгаа чинь өөрөө хоорондоо авцалдахгүй байгаа үстэй. 사랑은 맞추어 주는 겁니다. Энэ хайр гэдэг чинь бусдад нийцүүлэхийг хэлнэ. 물론 전도하면서 죄의 모습에 맞춰주라는 이야기는 За энэ 아니겠죠. бол мэдээж хэрэг сайн мэдээ тараанга тэр гим нүгэл хийж байгаа хүмүүсийн гим нүгэлтэй нийцээрэй гэсэн үг 뭐 шүү. 술 먹는 사람에게 술 같이 먹으면서 전도하라는 뜻이 아니죠. Арх ууж байгаа архичин хүн дээр очсноо хамт арх уунгаа сайн мэдээг тараана гэж хэлэв. 담배 피는 사람에게 같이 담배 피워주면서 전도하라는 이야기가 아닙니다. Тамхи татдаг хүн дээр очиод хамтдаа тамхилангаа сайн мэдээг тараагаарай гэсэн үг ш. 자신의 모습을 낮추고
харин өөрийнхөө байгаа энэ байдлыг нэг жаахан хуглаа даруй дорд болгоод 상대방의 마음과 환경을 이해해 주면서 эсрэг талын хүнийхээ нөхцөл байдал, орчин нөхцөлийг нь би ойлгонгоо. 그래서 자신은 손해 보더라도 그 사람을 배려하고 섬김에서 하는 전도를 이야기하고 있는 Тэр 거예요. би өөрөө хохирол амсаадаж болтгоо хамаагүй өнөө хүндээ өөрийгөө таацуулаад нийцүүлээд өөрийгөө даруй дорд болгоод сайн мэдээ тараахыг хэлж байна. 그리고 중요한 것은 전도하는 대상에게는 우리가 그렇게 잘 맞춰주는 모습들이 많이 있는데 За тэгээ чухал зүйл нь юу вэ гэхээр бид бүхэн сайн мэдээ тарааж байгаа нөгөө хүнийхээ төлөө бас ингэж нийцүүлэх тохиолдол их олон 또 байдаг тийм ээ. 같이 전도하고 있는 형제 자매님들에게는 그런 모습이 되지 못할 때가 가끔씩 있습니다. Гэхдээ хамтдаа сайн мэдээний төлөө хамтран зүтгэж байгаа ахын дүүстэй би бас өөрийгөө нийцүүлж чадахгүй тохиолдол их олон байдаг. 이렇게 가끔 깜짝 놀랄 때가 있어요. За ингээд хаяа бас ингээд мэл гайхах үед байна. 전도 집회 때 얼마나 다들 밝은 웃는 얼굴로 새로운 분들을 이렇게 섬기면서 전도를 합니까? За Библийн семинарын 7 хоног болох юм бол ахын дүүс маань бүгдээрээ л ингээд баяр хөөртэй нүүр царайгаар ухталт хийгээд л ингээд ахын дүүсээ ухтаж авдаг. 근데 봉사에 대한 이야기를 할 때 갑자기 얼굴이 변하는 경우들이 있어요. За гэтэл үйлчлэлийн талаар ярьж байх үед гинэт ингээд нүүр нь хувираад ирэх тохиолдлууд байна. 형제자매님들한테 이야기할 때는 갑자기 말과 표정이 바뀌는 경우들이 Яг 있어요. ахын дүүстэйгээ харьцахдаа үгэнч тэр нүүрний хувирламж тэр байгаа байдал нь бүр огт өөр болчихдог хүмүүс бас байдаг. 보신 적 있어요? Тийм тохиолдол харж ирсэн үү? 중앙교회는 없나 보네요. Манай төвч болгонд бол байхгүй бах уу? 서부교회도 없습니다. За манай баруун чуулганд бас байхгүй гэж. 가끔 그런 일이 있을 수 있는데 Тэр хаяа бас нэг тийм үйл явдал гарч ирж болох юм тийм. 그게 오히려 복음의 역사에는 분명 방해가 되는 모습일 거예요. Гэхдээ тэр маань өөрөө бид бүхний сайн мэдээ тарааж байгаа нөхцөл байдалд гарцаагүй саа дотор учруулж болно гэсэн. 우리가 전도하는 영혼들에게 정말 사랑의 섬김을 하는 것처럼 Тэр бид бүхэн сайн мэдээ тарааж байгаа хүмүүстэй ямар их өөрийгөө нийцүүлээл тийм ээ дуртай зүйлийг нь барьж гүйдэг үлээ. 또 옆에 형제 자매님들에게도 사랑의 섬김을 동시에 하시기를 바랍니다. Яг түүн шигээ хамгийн их хайрлах ёстой нэг чуулган дотор байгаа ахын дүүстэй бид бүхэн яг ижилхэн энэ хайрыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 서로 사랑할 때 이로써 너희가 내 제자인 줄 알리라. 예수님께서 말씀하신 것처럼 Тэр бие биендээ хайртай байваас үүгээр чин та нарыг миний шав гэдгийг мэдэх болно гэж Есүсийн айлцсан шиг. 전도하는 분들에게도요. 우리 형제자매님들이 서로 사랑하는 모습을 보일 때 정말 예수님의 사랑이 더 크게 나타날 것이라 Сайн 생각합니다. мэдээ тараах гэж байгаа тэр шинэ хүмүүстэй ч хүртэл манай чуулганы ахын дүүс бие биеэ ингэж хайрладаг юм шүү гэдгээ боддоор харуулах юм бол сайн мэдээг тэр хүмүүс маань илүү зөвөр илүү сайнаар хүлээж авахгүй байх гэж юу. 엘리사와 게하시의 차이는 사랑이었습니다. Тийм учраас Илиша Гехаз хоёрын ялгаа бол хайрын зүрх сэтгэл 우리는 байна тийм ээ. 사랑의 마음으로 전도해야 됩니다. Тэр бид бүхэн ч гэсэндээ хайрыг шингээгээд сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 이제 마지막 엘리사와 게하시의 차이점은 바로 인내였습니다. За хамгийн сүүлд нь Илиша Гехаз хоёрын ялгаа юу байсан бэ гэхээр төвчээр байсан байна. 게하시는 쉽게 포기하는 사람이었고 Гехаз болохоор их амархан хялбархан буугаад өгчдөг хүн байсан. 엘리사는 포기하지 않는 사람이었던 거예요. Харин Илиша бол тийм ч амархан шантарч бууж өгдөггүй хүн байсан. 열왕기하 4장 2 дугаар хад дөрвөлөөгөө эргэж очие. 자, 31절에 보면요. 4:31 дээрээс харуул 게하시가 지팡이를 아이의 얼굴에 놓았지만 아무런 일로 일어나지 않았습니다. За Гехаз тиймээ хөвгүүний нүүрэн дээр таягийг тавьсан боловч ямар шинж тэмдэг үзэгдсэнгүй гэсэн. 근데 게하시는 뭐 하고 있습니까? За гэхдээ Гехаз юу хийж исэн бэ? 앞에 나와서 엘리사를 맞이하고 있어요. За Илишатай уулзахаар буцаж ирээд буюу Илиша гадаа гараад хүлээж исэн гэсэн. 어찌 보면 사랑이 없는 모습이라고도 설명할 수 Тэгэхээр нэг 있겠습니다. талаас харах юм бол Гехазад хайр шингээгүй байна гэж хэлж 그 байна. 아이에 대한 간절함이 없으니까요. Тэр хүүхэд рүү хандсан чин сэтгэл алга. 그냥 엘리사를 앞서 그냥 인사하는 일에 몰두하고 있는 겁니다. Тийм учраас зүгээр л Илиша хизээ ирэх юм болоо би Илишаг мэндэлж ухтаж авах ёстой доо гэд байж байна. 그리고 아무 일도 행하지 않고 그냥 엘리사를 맞이하고 있죠. За тэгээд юу ч хийлгүүгээр Илишаг ухтаж авч байгаа үстэй тийм 벌써 ээ. 마음속에는 포기해 버린 거예요. Тэгэхээр аль хэдийн Гехазийн зүр сэтгэл бол буугаад өгч гэж байгаа. 안 되네? Болсонгүй. 살아나지 않네? Амьсангүй. 그럼 뭐 엘리사 선지자에게 맡기자. Тэгвэл одоо яах вэ? Илиша иш үзүүлэгчтэл даатгая. 엘리사 선지자가 오시면 어떻게든 되겠지. Илиша хүрээд ирэх юм бол тэгэл яаж хийж байгаа л болно доо. 이런 마음인 거예요. Яг нэг ийм зүр сэтгэлээр л хүлээгээд 자, байж. 근데 엘리사 선지자는요. За гэтэл Илиша яаж байна? 35절입니다. За 35 дугаар ишлэл байна. 예, 같이 읽죠. Хамт уншия. Дараа нь Илиша буцаад гэр дотор нааш цаашаа нэг удаа алхасны дараа орон дээрээ гарч хүүгийн дээр сунан хөвтөв. Хүү 7 удаа найтаагаад нүдээ нээлээ. 엘리사가 아이의 위에 엎드렸을 때
처음부터 바로 살아난 것은 아니었습니다. Тэр Илиша хүүгийн дээр сунан хөвтлээ гэж шууд л тэр хүүхэд ам орсонгүй гэсэн байна. 따뜻해지긴 했지만 살아나진 않았어요. Тэгэхээр бие нь бүлээсгийн хувьд бүлээссэн боловч яг шууд бас амьлаагүй тийм ээ. 그런데 엘리사는 거기서 포기하지 않았죠. За гэтэл Илиша нэг удаагийн оролдлогоор бууж өгөөгүй. 이리저리 다녔습니다. За энэ тэрүүгээр буюу нааш цаашаа явлаа гэж. 그리고 다시 엎드렸죠. За тэгээд дахин орон дээр гараад хүүгийн дээр сунан хөвтлээ гэж байгаа. 그랬더니 7번 재채기를 하며 살아나게 되었어요. Түүний дараа л нэг юм хүү 7 удаа найтаагаад нүдэ нээлээ. 돌아다니면서 아이의 모습을 살펴도 보았겠고 Тэр нааш цааш алхангаа өнөө хүүгийн зүс царай, нүүр царай нь яаж байна ажиглаж харсан байж таа. 돌아다니면서 한 번 더 기도했을 겁니다. Нааш цааш алхаж явангаа тэр хүүгийн төлөө дахин нэг удаа залбирсан байж таа. 중요한 것은 이 모습 가운데는 포기하지 않는 엘리사의 마음이 담겨져 있다라는 거예요. Тэгээ чухал зүйл нь юу вэ гэхээр эцэг хүртэл шантарч бууж өгдөггүй Илишагийн дүр төрхийг бидэнд харуулж байгаа. 자, 하나님은 포기하지 않는 분이시죠. За хүмүүсээ бурхан бол бууж өгч шантардаг нэг юм биш ээ. 한 영혼을 위해서 결코 포기하는 분이 아닙니다. Нэг хүний сүнсний төлөө бурхан хизээж бууж өгч шантарна гэж байхгүй. 출애굽한 이스라엘 민족이 하나님을 항상 대적하고 하나님을 올바르게 섬기지 못했습니다. Египтээс гарч ирсэн Израилийн ард түмэн үргэлжил бурханд гомдолдог байсан, бурханы өмнө зүй бос гим нүглийг үйлддэг байсан. 근데 예레미야서에 보면 하나님께서 선지자들을 날마다 보내셨다라고 되어 있잖아요. Гэтэл Библийн Иеремия номон дээрээс харах юм бол бурхан хичээнгүйлэн өдрөөс өдөрт иш үзүүлэгчдийг тэдэнд явуулж байлаа гэсэн. 그 불평과 원망과 불신이 가득한 이스라엘 민족도요. 하나님은 포기하시지 않은 거예요. Тэр их гомдол гонгноон дунд байгаа тийм их гим нүгэл хийж байгаа Израильчуудаас бурхан шантарч бууж өгсөн юм биш. 끝까지 선지자들을 보내시고 Эцэг хүртэл иш үзүүлэгчдийг тэдэнд рүү илгээсэн байна. 마지막에는 하나님의 아들 예수 그리스도도 보내십니다. За тэгээд хамгийн сүүлд нь бурхан өөрийн цорын ганц хайртай хүү Есүсийг ч хүртэл тэдэнд рүү илгээсэн. 예수님을 은30에 팔아 넘겼던 가룟 유다. Есүсийг 30 мөнгөн заасаар худалдсан Искариотийн Юдас байна. 모든 것을 예수님은 먼저 아셨습니다. Бүхий л зүйлийг Есүс мэдэж байсан анханасаа. 그런데 요한복음 13장에 보면 예수님께서는 제자들을 끝까지 사랑하셨다라고 되어 있죠. Гэтэл Иохан 13 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Есүс өөрийнхнийгөө эцэг хүртэл хайрлаа гэж гарч байгаа. 모든 구원받지 않은 영혼에 대한 하나님과 예수님의 마음입니다. Тэгэхээр бүхий л аврагдаагүй байгаа тэр хүмүүс тэр сүнснүүд рүү хандсан Есүсийн зүрх сэтгэлийг илэрхийлж байна. 하나님은 결코 포기하시는 분이 아니에요. Бурхан бол хизээч шантарч бууж өгдөг нэг юм биш. 베드로 후서 2 дугаар Петрээс олж харъя. 3장입니다. 2 дугаар Петр 3 дугаар бүлэг байна. 베드로 후서 3장 2 дугаар Петр 3 9절입니다. 3-ын 9. 같이 읽죠. Хамт уншия. Эзэн удаашрлыг тооцдог зарим хүмүүсийн боддог шиг амлалтаа хойрох биш билээ. Харин ч тэр хэнийг ч мөхөөлөхийг хүсэлгүй, бүгдийг гимшилд ирээсээ хэмээн хүсэж та нарт төвчээртэй ханддаг. 2000년 전에도 그리스도인들을 조롱하는 사람들이 있었어요. 2000 жилийн өмнө ч гэсэндээ Христэд итгэгчдийг доогддог, тохуурхдаг хүмүүс бас байсан. 그 예수님의 다시 오심이 언제 일어나느냐? Тэр Есүс дахин ирнэ гэдүүдийг яг хизээ юм бэ? 너희들이 부활되는 게 진짜냐? Та нар дахин амьлнаа л гэдүүдийг тэр чинь яг жинхнээсээ юм уу? 그건 실제 일어나지 않을 일이다. Тэр юусоо жинхнээсээ болох боломжгүй үйл явдал юм биш үү? 지금도 아무 일도 없지 않느냐? Одоо ч гэсэндээ харалтаа ямар шинж тэмдэг юу ч харагдахгүй байна. 이렇게 조롱하는 사람들이 За 있었습니다. гих мэдчлэн ингэж доог дохоо хийдэг хүмүүс бас байсан байна. 베드로가 성도들에게 하나님의 약속은 반드시 이루어진다라는 것을 이야기하면서 За харин Петр тухайн цаг үеийн итгэгч ахын дүүс танданга бурханы амлалт гарцаагүй биелнэ гэдгийг хэлсэн. 지금 왜 더딘 것처럼 느껴지느냐? 근데 одоо яг яагаад энэ амлалтанд удаашраад байгаа юм шиг мэдрэгдэж байгаа юм болоо? 그것은 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기를 이르시는 하나님의 모습이다라고 말씀하신 거예요. Тэр шалтгаан нь юу вэ гэсэн чинь хэнийг ч мөхөөлөхийг хүсдэггүй учраас бүгдийг гимшилд ирээсэ гэж хүсдэг учраас тэрээр төвчээд хүлээж байгаа. 자, 근데 여기서 이제 오래 참으사라는 말씀이 있잖아요. За гэтэл энэ дээр тийм ээ төвчээртэй ханддаг удаан төвчиж гэж гарсан байна. 하나님은 영원하신 분이잖아요. Тэр бурхан бол өөрөө мөнхийн бурхан шүү дээ, тийм ээ. 여기 8절에도 보면 주께는 하루가 1000년 같고 1000년이 하루 같다. 8 дугаар ишлэл дээрээс харуул эзний хувьд нэг өдөр нь 1000 жил нь нэг өдөр мэт байдгаа гэсэн. 사람이 오래 참는다고 표현되면 Тэр одоо хүний хувьд удаан төвчлээ гэж илэрхийлсэн байна гэвэл 뭐 1년,
1 жил, 5년, 5 жил, 뭐 10년, 10 жил. 뭐 이렇게 표현할 수 있잖아요. За гих мэдчлэн ингээл он цагуудаар илэрхийлж болох юм. 근데 영원하신 하나님이 오래 참으신대요. Гэтэл мөнхийн бурхан төвчээртэй хандаад удаан хүлээж ийна гэж штэ. 그래서 이 말씀이 결국은 포기하지 않으시는 하나님의 모습을 나타내고 있는 거구나라고 생각하게 되었습니다. Тийм учраас энэ үг маань юусоо эцэг хүртэл бууж өгдөггүй, шамтрахыг мэддэггүй, тэр бурханы шинж чанарыг илэрхийлж байгаа юм байна да гэж бодсон. 그냥 사람의 생각에 오래 정도의 시간이 아니라 Зүгээр нэг хүний боддог тэр удаан гэсэн цаг хугацаа биш. 어떤 제한된 시간이 아니라 Зүгээр нэг тийм хязгаарлагдмал цаг хугацаа биш. 영원하신 하나님은 끝까지 기다리신다라는 것을 이 말씀을 통해서 나타내고 계신다라는 생각이 들었어요. Харин мөнхөд оршин байгаа мөнхийн бурхан бүр эцэг хүртэл бид нарыг төвчээд хүлээгээд байж байгаа юм байна гэдэг утга агуулгдсан байгаа юм байна. 사람이 포기하는 것이지 하나님이 포기하시는 게 아닙니다. Тэгэхээр хүн төрүүлээд бууж өгдөг болохоос биш бурхан төрүүлээд шантран бууж өгнө гэсэн ойлголт 한 байхгүй. 사람이 구원받는 일에 있어서 Нэг хүний сүнс аврагдахад 하나님은 끝까지 포기하지 않으십니다. бурхан эцэг хүртэл бууж өг шантрахгүй байгаа. 그 사람이 백보자 심판대 앞에 서는 날까지 하나님은 포기하지 않으십니다. Тэр хүн цагаан сентийн шүүлтийн өмнө явж очих хүртэл бурхан тэр хүнээс бууж өгөөгүй шантраагүй. 그런데 왜 내어버려 두는 것 같은 사람들이 있습니까? Гэтэл яагаад нэг энэ хүнийг бурхан зөнд нь хайччихжтэй гэж санагдуулмаар хүмүүс байдаг юм бэ? 그건 그 사람이 포기했기 때문인 거예요. Тэр хүн өөрөө төрүүлээд буугаад өгчихсэн учраас тэгэж санагдаж байгаа юм. 자, 하나님은 우리의 신앙생활 가운데도 포기하지 않는 분이시죠. Бурхан бас бид бүхний итгэлийн амьдрал дундаж ихсэндээ шантарч бууж өгдөггүй нэг. 의인은 7번 넘어져도 다시 일어난다 말씀하십니다. Зөвхт хүн 7 бүдрөвч нэг сэхнэ гэсэн баг. 신앙생활 가운데 우리는 분명 실패하고 실수할 때가 많은데 이тгэлийн амьдралаар амьдарж байгаа бид бүхний хувьд ч ихсэндээ алдаа гаргана тийм ээ. Унах тохиолдол 넘어져서 байна. 다시는 믿음의 길을 걷지 못할 것처럼 생각될 때가 있는데 итгэлээрээ унчсан би дахин босоод итгэлээрээ амьдрч чадах болов уу гэсэн бодлуудаас бидний төрөх үеуд байна. 나 같은 사람이 어떻게 신앙생활을 할 수 있느냐라고 스스로를 평가할 때가 있는데 Одоо ер нь над шиг хүн ер нь яг ямар юмараа итгэлээр амьдрдаг юм бэ гэж бодогдох үеуд ч бас бидэнд байна. 하나님은 포기하지 않으십니다. Гэхдээ бурхан бол шантардаггүй. 7번 넘어지지만 다시 일어나도록 해주십니다. 7 удаа унсан байж болно. Гэхдээ 8 дахь дээр нь бид нарыг босгож чадах нэгэн бол эзэн. 우리가 아주 엎드려지지 아니하면 Бид бүхэн газар хүсэр ундаггүй гэсэн. 주께서 그 손으로 붙드심이라. Яагаад вэ гэвэл эзэн мутраараа биднийг түшиж байгаа. 주께서는 포기하지 않고 나를 붙들고 계시기 때문에 나는 신앙생활을 계속 할 수 있게 되는 겁니다. Эзэн биднээс бууж өгөөгүй, эзэн биднээс шантраагүй байгаа учраас л бид бүхэн эцэг хүртэл итгэлийн амьдралаараа одоо амьдраад сууж байна. 한 사람의 구원의 역사에도 Тэгэхээр нэг хүний сүнс аврагдах ажилд ч 한 ялгаагүй. 사람의 신앙생활의 역사에도 Нэг хүн итгэлийн амьдралаар амьдрахад ч ялгаагүй. 포기하지 않는 하나님의 마음이 담겨져 있습니다. Хизээч шантарч бууж өгдөггүй бурхны зүрх сэтгэл шингэсэн байгаа. 그런데 중요한 것은 За гэхдээ чухал зүйл нь юу юм 이 болоо? 포기하지 않는 하나님의 역사는 포기하지 않은 성도를 통해서 이루어진다라는 거예요. Энэ шантардаггүй бууж өгдөггүй бурхны ажиллагаа шантрахыг мэддэггүй итгэгч хүнээр дамжуулаад явагддаг. 하나님은 포기하지 않으시는데 Бурхан өөрөө шантардаггүй гэж шүү. 사람이 그 마음 가운데 포기한다면 Гэтэл хүн яг тийм зүрх сэтгэлээр амьдрж байхдаа төрүүлээд шантарчвал 게하시의 모습과 같이 되는 겁니다. яг энэ гихаз шиг л юм болно гэсэн үг. 엘리사와 게하시 둘 다 하나님의 지팡이가 주어져 있는데 Илиша гихаз гэдэг хоёр хүний гарт хоёуланд нь л таяг атгаастай байсан. 게하시는 너무 쉽게 포기해 버리는 거예요. Гэтэл гихаз дээр таягийг гартаа атгасан хэрнээсээ маш амархан буугаад өгч гэж байгаа байсан. 엘리사는 포기하지 않잖아요. Харин Илиша бол бууж өгөөгүй. 우리에게도 복음이 있습니다. Бид бүхний гарт ч ихсэндээ сайн мэдээ байна. 어떤 분은 포기하지 않고 끝까지 전도하는 모습인데 Зарим хүн эцэг хүртэл шантарч бууж өгөлгүйгээр сайн мэдээний төлөө явдаг. 어떤 분은 몇 번 전도해 보고 Харин зарим хүмүүс нь хідэн удаа сайн мэдээ тараачаад 힘들면 포기해 버리는 겁니다. хэцүү байх юм бол дундаас нь хайчдаг. 전도받는 사람의 마음이 고집스럽습니다. Сайн мэдээг хүлээж авч байгаа тэр хүний мань сэтгэл их зөрөөд байна. 또 포기해 버리는 겁니다. Тэгэл буугаад өгчдөг шүү дээ. 하나님이 포기하신 게 아닙니다. Тэр бурхан төрүүлээд бууж өгöd байгаа юм биш. 내가 포기한 거예요. Би бууж өгж байгаа юм. 나 때문에 하나님의 능력이 나타나지 않는 것이지 Надаас болоод бурханы ажил харагдахгүй байгаа юм. 절대 하나님의 능력은 멈춰진 것이 아닌 겁니다. Түүнээс биш бурханы ажил зогссон гэсэн үг шээ. 시편 За дуулал номноос олж харъя. 81편입니다. Дуулал 81-р бүлэг байна. 시편 81편 10절입니다. Дуулал 81-ийн 10. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Египт нутгаас та нарыг удирдан гаргасан эзэн бурхан чинь би юм. Амаа том ангайлга би дүүргэе.
이스라엘 민족은 하나님을 계속 반역했습니다. Израилийн ард түмэн тасралтгүй бурхны эсрэг тэрсэлсэн. 하나님의 뜻은 잊어버리고 자기의 뜻대로 살아가는 모습들이었습니다. Бурхны хүслийг мартаж умартсан байна. Тэгээд өөрсдийн дур зоргоороо амьдарч эхэлсэн. 그럼에도 불구하고 하나님은 이스라엘 민족에게 약속해 주시는 거예요. Гисэн хэдий ч үл харгалзаад бурхан Израилийн ард түмэнд амласан тийм ээ. 입을 열어라. Амаа ангайлга. 그러면 채워주리라. Тэгхийн бол би дүүргэж өгнө гэж. 포기하지 말아라. Битгий бууж өгч шантар. 그럼 내가 능력을 나타내주겠다 약속하시는 겁니다. Тэгхийн бол би хүч чадлаа чам дээр буулгах болно. 자, 우리는 포기하지 말아야 합니다. Тэр бид бүхэн ч гэсэндээ одоо шантарч өгч бууж өгч болохгүй. 신앙생활 가운데도 그렇죠. Тэр итгэлийн амьдрал донд ч гэсэндээ тийм байгаа 이 тийм ээ. 믿음의 길을 걷는 가운데 여러 가지 어려움과 방해가 있지만 Итгэлийн амьдралаар амьдрах энэ замаар алхахад олон янзын асуудал бэрхшээл байгаа шүү. 이 끝까지 걷는 길을 포기하면 안 돼요. Гэхдээ эцэг хүртэл энэ замаар алхахаасаа бууж өгч болохгүй. 포기하지 않으려는 마음만 있으면 하나님은 반드시 도와주십니다. Би эцэг хүртэл шантрахгүй, би эцэг хүртэл бууж өгөхгүй гэсэн сэтгэл байх юм бол бурхан танд туслана. 근데 한 영혼을 구원하는 데 있어서도 마찬가지예요. Тэгвэл нэг сүнсийг аврагдуулахад ч гэсэндээ адилхан шүү. 포기하는 순간이 그 전도의 끝입니다. Би буугаал өгчих юм бол миний сайн мэдээ дуусаа. 반대로 얘기하면요. Эсрэгээр нь хэлвэл 포기하지만 않는다면 би бууж өг шантрахгүй л байх юм бол 그 영혼에 대한 전도는 계속적으로 진행되고 있는 тэр 거예요. сүнс рүү хандсан сайн мэдээ мэн тасралтгүй явагдана. 우리는 그 영혼에 대한 간절함을 가지고 계속적으로 전도해야 됩니다. Тийм учраас бид бүхэн тэр сүнс рүүгээ хандсан чин сэтгэлээр, халуун сэтгэлээр эцэг хүртэл сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 그 열왕기하 4장 수냄 여인에 대한 이야기가 나오기 전에 그 한 선지자 생도의 아내에 대한 이야기가 나오잖아요. За 2 дугаар хаад 4 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол шүнэм эмэгтэйн талаар үйл явдал гарахаас өмнө нөгөө иш үзүүлэгчдийн хүүгүүдээс нэг нь нас бараад үлдсэн билүүсэн эмэгтэйн талаар гардаг тийм ээ. 남편이 죽고 두 아들이 종으로 팔리게 되었습니다. За нөхөр нь төрүүлээд нас орчихсан байна. За тэгээд хоёр хүн ч гэсэндээ өөр зээлнээсээ болоод боол болж явхаар болсон байна. 가난한 가운데 더 이상 가족들이 정상적으로 같이 살 수 없는 상황이 된 거죠. За тэгээд ар гэр нь ядуурсан байна. За тэгээд цаашдаа хэвийн нөгөө одоо өдөр тутмын амьдралаараа амьдрах боломжгүй хүн 그래서 хэцүү нөхцөл 엘리사 болсон. 선지자에게 도움을 구하고 있는 겁니다. За тэгээд Илиша дээр ирээд тусламжийг гуйдаг тийм ээ. 우리 집에는 기름 한 병밖에 없습니다. За манай гэрт ганцхан ваар тосол байна. 그렇다면 그릇을 빌려와라. За тэгсэн чинь Илиша тэгвэл чи эргэн тойронд байгаа айлуудаасаа явж очиж сав суулгыг зээлж 근데 авчаа. 중요한 이야기를 하죠. Тэгээ чухал зүйлийг хэлдэг тийм ээ. 조금만 빌려오지 말라. Чи багхан сав битгий аваарэ. 그래서 그 가족들은 그릇을 빌리러 다닙니다. За тэгээд өнөөх одоо гэр бүлийн гишүүд нь бүгдээрээ энэ тэрүүгээр яваад сав цуглуулахаар явдаг. 이제 빌려온 그릇에 엘리사 선지자가 기름을 따르기 시작하죠. За тэгээд цуглуулад авч ирсэн өнөөх савнд нь Илиша иш үзүүлэгч тосыг цутгаж эхэлдэг. 그런데 기름이 끊이지 않고 계속 나오는 거예요. Гэтэл савн дуусаагүй байсан учраас тос нь үргэлжлүүлэн гарсаар л байсан. 근데 빌려온 그릇이 끝날 때 그 기름도 멈춰진 겁니다. Гэтэл яг зээлж авч ирсэн сав суулган дуусмагц ваарандах тос ч хүртэл дууссан тийм. 이것도 우리의 포기하지 않는 전도의 모습을 교훈받을 수 있어요. Энд ч гэсэндээ эцэг хүртэл бууж өгч чантардаггүй бид бүхний сайн мэдээг илэрхийлж байгаа. 빌려온 그릇만큼이 우리의 간절함이라고 이야기할 수 있는 겁니다. Хэр зэрэг зээлж авч ирсэн бэ гэдг нь бид бүхний чин сэтгэлийг илэрхийлж байна. 만약에 그 가족이 정말 마을에 있는 전부의 그릇을 빌려왔다면 Магадгүй тэр гэр бүлийн гишүүд тэр өөрсдийнхөө амьдарч байсан хот тосгондугаа бүхий сав суулгыг зээлээд аваад ирчихсэн байсан бол 하나님의 능력 가운데 그 그릇은 분명 기름으로 다 채워졌을 거예요. Бурхны хүч чадал донд тийм ээ тэр тосыг тэрхүү савыг бүгдээрэнгэн тосоор дүүргэх боломжтой байсан. 그런데 몇 개의 남겨진 그릇이 있었다면 За гítэл тийм ээ одоо хитгэн тийм үлдсэн сав суулга байсан бол 기름이 부족한 게 아니라 тийм учраас яг үнэндээ тосон дутагдаагүй шүү дээ тийм. 빌려오지 않았기 때문에 기름이 채워질 수 없었던 거죠. Өөр сав суулга байхгүй байсан учраас л ваарандах тосон ч хүртэл дуусчихж байсан. 내가 전도하고자 하는 영혼도 Тэр 마찬가지입니다. миний сайн мэдээ тараах гэж байгаа тэр сүнс ч гэсэн 내가 기도하고 ялгаагүй. 있는 영혼들이 몇 명입니까? Миний залбирж байгаа тэр хүний сүнс яг хэд вэ? 혹시 내 가족이 다 구원받았으니까 만족하고 계십니까? Магадгүй манай гэр бүлийнхэн бүгдээрээ аврагдчихсан байгаа юм чин зүгээр дээ гэж сэтгэл хандчихсан сууж гинэ. 어느 정도 전도했으니까 이제는 그만해도 된다고 생각하고 Би ч 계십니까? бас тодорхой хэмжээнд сайн мэдээ тараачихсан юм чин одоо болондоо гэж сэтгэл ханаж суuna уу? 내 마음에 안주하고 그 포기하는 마음이 있을 때 이제 성령의 역사는 멈추는 겁니다. Миний сэтгэл амар жимэр болчихсон. Би сайн мэдээнээс шантарчих юм бол сайн мэдээний үйл ажил хүртэл зогсно. 나를 통해서 더 많은 영혼들을 구원할 수 있는데 Надаар дамжуулаад үнэндээ тэр бурхан илүү олон хүний сүнсийг аварч өгч чаднаа. 사거리에 있는 몇몇의 사람들에게도 나는 복음을 전할 수 있는데 Тэр гудамжаар явж байгаа тэр олон хид хідэн хүмүүс би сайн мэдээг тарааж чадна. 내가 만족하고 있으니까 Гэхдээ би өөрөө сэтгэл хандчихж 더 이상 байгаа. 전도할 사람 없습니다. Цаашдаа сайн мэдээ тараах хүн надад алгаа. 나에게 더 이상 그릇은 없습니다. Надад дахин сав суулга алгаа. 그때
나를 통한 전도의 역사는 멈추게 되는 거예요. Яг тэр мөчөөс ахуулаад надаар дамжуулаад явагдаж байгаа сайн мэдээ зогсно. 한 사람에게도 마찬가지입니다. Нэг хүний хувьд ч адилхан. 계속 그 마음의 그릇을 빌려와야 돼요. Үргэлж тэр зүрх сэтгэлийнхэн сав суулгыг бид нэр зээлээд авчрах хэрэгтэй. 10번 했는데 10 удаа 안 оролдож 되면 үзье. 20번 하는 겁니다. Болохгүй байвал 20 удаа оролдоо. 20번 했는데도 안 되면 50번 하는 겁니다. 20 удаа оролдож үзээд бүтлгүүцсэн бол 50 удаа оролдоо. 그럴 때 결국 그 그릇에는 기름이 반드시 채워지게 되어 있는 거예요. Тэгхийн бол тэр хүний зүрх сэтгэлийг сав суулгах нь гарцаагүй тосоор дүүргэгдэж чаднаа. 특별히 우리에게 사랑하는 가족들이 있잖아요. Онцгойлоод бид бүхний хайртай гэр бүлийнхэн маань байна тийм ээ. 정말 포기할 수 없는 영혼들이잖아요. Үнэхээр яг шантарч бууж өгөх боломжгүй тэр хайртай гэр бүлийнхэн маань үстэй. 자, 이번 동계 수련회 청년들하고도 기생 라합에 대한 이야기를 잠깐 За 나눴었는데 энэ жилийн өвлийн цугларалтаарч гэсэндээ залуучуудын цугларалтын сэдвчилсэн үг болох биеэ үнэлэгч эмэгтэй Рахабын талаар хамт сурсан. 정말 성경에 많은 가족들이 구원받은 내용들이 나와 있더라고요. Тэр Библиэлд ингээ маш олон тиймээ гэр бүлийнхнээ давхар аврагдаж байгаа агуулга гардаг юм байлээ. 라합이 그 가족들이 멸망하는 여리고성에서 붉은 줄을 통해서 살게 된 것도 Рахабын бүхий л гэр бүлийнхэн ч гэсэндээ сүрэх гэж байгаа Ирихо хотод тийм ээ өөрсдийн тэрхүү амьдарч байсан гэрээс улаан уяг унжууснараа амьд үлдэж чадсан. 분명히 구원받은 한 가정의 모습을 모형적으로 보여주고 있잖아요. Тэр гарцаагүй гэр бүлийн гишүүд нь бүгдээрээ л аврагдаж байгаа үйл явдлыг харуулж байгаа үстэй тийм ээ. 사도행전 10장에 가이사라의 고넬료의 가족들 За Үйлс 10 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа Кайсард амьдардаг байсан тэр Корнелийн гэр бүл. 그 한 마음으로 구원받는 모습이 기록되어 있잖아요. Нэг зүр сэтгэлтэй байгаад аврагдаж байгаа талаар агуулга гардаг. 빌립보에서도 마찬가지죠. За Филиппод ч гэсэндээ ялгаагүй тийм ээ. 루디아 혼자의 구원이 나와 있는 게 아니라 Луудиа гэдэг ганц хүний авралын талаар гардаг юм 그 шиг. 가족들의 구원에 대한 이야기가 나와 있습니다. Тэр гэр бүлийнхэн нь бүгдээрээ аврагдсан талаар гардаг. 간수장도 마찬가지죠. За тэр шоронгийн хуйг ч гэсэндээ адилхан тийм ээ. 그 간수장 혼자 구원받은 이야기가 나온 게 아니라 Тэр шоронгийн хуйг гав ганцаараа аврагдаа дууслаа гэдэг агуулга биш шүү дээ. 그 가족이 함께 구원받는 이야기가 기록되어 있어요. Харин гэр бүлийнхэн нь бүгдээрээ аврагдлаа гэдэг агуулга тэр бүлэг дээр гарсан байна. 왜 그렇게 많은 성경의 이야기 가운데 가족의 구원에 대한 내용을 기록해 놓으셨을까요? Тэр Библиэлд гарч байгаа тэр олон сайн мэдээний агуулга донд яагаад заавал гэр бүлийнхэн нь хамт аврагдлаа гэдэг агуулга давхар 우리의 гараад байна? 소원이 무엇인지 하나님이 더 잘 아시는 겁니다. Бид бүхний хүсэл мөрөөдөл юу вэ гэдгийг Бурхан маань хамгийн сайн мэдэж 우리가 байгаа. 바라는 것이 무엇인지 하나님이 더 잘 아시는 거예요. Бид бүхний хүсдэг зүйл юу вэ гэдгийг Бурхан маань хамгийн сайн мэднэ. 그것을 보면서 잊지 말라고 하시는 겁니다. Тийм учраас энэ үйл явдлуудыг уншингаа харангаа биднийг ч бас бүү март гэж 주 байна. 예수를 믿으라. Эзэн Есүс итгэх тун. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Тэгвэл чи болон гэрийнхэн чинь ч аврагдана. 그 확실하고도 분명한 약속을 항상 우리에게 일깨워 주시는 겁니다. Тэр баттай тодорхой үнний амлалтын үгийг бид бүхэнд дахин сануулж байгаа юм. 이번 집회도 그러한 모습이 돼야 될 Тэр 거예요. энэ 7 хоногийн Библийн семинарч гэсэндээ яг ийм байх ёстой шүү. 10번 거절당했어도 11번째 하면 됩니다. 10 удаа татгалцсан хариуг сонссон ч 11 дэх удаага оролдоод үзээрэй. 나만 장군이 요단강에서 문둥병이 나올 때도 그랬잖아요. Нааман жанжинч гэсэндээ Йордан голд бие босгохтой адилхан үйлдэлийг гаргасан. 6번째까지는 답답한 상황이었을 수 있어요. 6 удаа бие босгаад гараад ирэхэд зүрх сэтгэл нь давчдсан хിവэрэл байсан. 결국 7번째 낫게 되었던 겁니다. Гэхдээ 7 дахь удаага босгаад гараад ирсэн чинь өвчин нийдгэрсэн байдаг. 여리고성을 돌 때도 마찬가지였어요. Ирихо цайзыг тойрох үед ч бас ялгаагүй. 12번째까지는 답답한 상황이었을 수 있어요. 12 дахь удаага тойрох үед тийм ээ юу ч харагдаагүй. 근데 13번 돌 때 역사가 나타난 겁니다. Гэтэл 13 дахь удаага бүтэн тойрсон чинь үйл ажиллагаа ил харагдсан. 내가 사랑하는 사람들에 대한 전도가 그렇습니다. Нурж унсан. Тэгэхээр хайртай гэр бүлийнхэндээ тарааж байгаа сайн мэдээ мэн ч бас ялгаагүй. 한 번만 더 하면 그 마음이 열릴 수 있는데 Гэхдээ ганцхан удаа л би нэмээд хэлэх юм бол тэр хүний сүнс нээгдэх 한 гэдэг. 번만 더 하면 말씀을 진지한 마음으로 들을 수 있는데 Нэг л удаа би очиод ятгахчих юм бол тэр хүн нухацтай сэтгэлээр үгийг сонсох гээд. 내가 먼저 포기하는 일은 없어야 합니다. Тийм учраас би өөрөө түрүүлээ шантарлаа, би буугаад өвчлөө гэдэг юм байж болохгүй. 하나님은 포기하시지 않죠. Бурхан хизээж бууж өгөхгүй. 그리고 포기하지 않는 사람을 통해서 하나님은 역사하십니다. Тийм учраас бууж өгөхийг мэддэггүй, шантрахыг мэддэггүй хүнээр дамжуулаад Бурхан ажиллана. 열왕기하 4장 2 дугаар хаад 4 дугаар бүлэг байна. 36절 37절 36, 37. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Илиша Гехазиг дуудаад тэр шүнэм эмэгтэйг дууд гэв. Тэрээр тэр эмэгтэйг дуудлаа. Эмэгтэйг түүн дээр орж ирэхэд Илиша хүүгээ ав гэж хэлв. Тэгтэл эмэгтэй дотогш орж түүний хөл дунан газарт доор михийгээд хүүгээ авч гарлаа. 수냄 여인이 들었던 이 약속의 말씀을 우리도 듣고 싶지 않습니까? Тэр шүнэм эмэгтэйг сонссон энэ амлалтын үгийг бид бүхэн ч гэсэндээ сонсох хэрэгтэй биш гэж юу? 이제 이 수냄 여인이 아들을 안고 얻었던 기쁨을 우리도
얻고 싶지 않습니까? Одоо энэ шүнээ мэмэгтэй амилжсан байгаа тэр хүүгээ тэрврээд баярлаж байгаа тэр баяр хөөргийг бид бүхэн ч гэсэндээ мэдрэх хэрэгтэй биш гэж юу? 하나님은 이 약속을 우리에게도 주시기를 원합니다. Тэр бурхан энэ амлалтын энэ баяр хөөрийн үгийг бид бүхэнд ч бас өгөхийг хүсэж байна. 너의 사랑하는 가족들을 데려가라. Хайртай гэр бүлийнхнийгээ аваад яваа. 너의 사랑하는 친구들을 데려가라. Хайртай найз нөхдөө одоо аваад яваа. 네가 사랑하는 모든 사람들을 천국에 데려가라. Чи өөрийнхөө хайрладаг тэр олон хүмүүсийг бүгдээринг дагуулад юу ажин руу яв. 이 약속을 우리 모두에게도 주시기를 원하십니다. Тэр энэ амлалтын үгийг энд сууж байгаа бид бүхэнд бүгдээрэнд нь өгөхийг хүсэж байгаа. 그래서 우리가 이번 집회 또 개화 씨와 같은 모습이 아니라 엘리사와 같은 모습으로 함께하면 좋겠습니다. Тийм учраас энэ удаа болох Библийн семинарт бүгдээрээ Гехаз шиг байр байдал зүрх сэтгэлээр биш харин Илиша шиг байр байдал зүрх сэтгэлээр хамтдаа оролцуул сайхан байна. 기도로서 함께하고 Тэр залбирлаараа энэ семинартаа хамт оролцъё. 사랑으로서 함께하고 Бас хайрыг шингэнгээ хамт 또 оролцъё. 포기하지 않는 마음 그 인내로서 함께하시길 바랍니다. Тэгээд эцэст нь шантралгүйгээр бууж өгөлгүйгээр төвчээртэйгээр семинартаа оролцоорой. 주님의 크신 역사를 또 경험하는 한 주가 되시길 바랍니다. Тэгснэр эзний агуу ажлыг хамтдаа харсан нэг 7 хоног болоосой гэж хүсье. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь танд талархаж байна. 오늘 말씀을 통해 영혼을 사랑하는 마음을 일깨워 주심을 감사합니다. Эзэн та өнөөдрийн үгээр дамжуулаад нэг хүний сүнсийг хайрлах зүрх сэтгэлийг мань сэргээн сануулсан талархлаа. 우리가 바라는 마음보다 더 크신 하나님의 마음을 알게 하심을 감사합니다. Бид бүхний хүсэж байгаа чин сэтгэлээс илүү Бурхан таны хүсэж байгаа чин сэтгэлийг мэдүүлсэнд талархаж байна. 우리가 기도하고 있는 많은 사랑하는 사람들 모두가 진리를 통해 구원을 얻도록 도와주시옵소서. Бид бүхний залбирч байгаа сайн мэдээг тарааж байгаа тэдгээр бүхий л хүмүүс маань үнний үгийг ирс сонсоод баттай аврагдаж чадахад нь та туслаарай. 한 사람도 이 중요한 말씀을 농담으로 여기지 않도록 도와주시옵소서. Нэг ч хүн энэхүү гайхалтай Бурханы үгийг тоглоом шоглоом болгон хүлээн ав сонсохгүй байхад та туслаарай. 집회에 함께하는 모든 손길들 가운데 하나님께서 지혜와 능력을 더해 주시옵소서. Энэхүү семинарт хамт оролцох гэж байгаа бүхий л гарын үйлс бүртээ эзэн та хамт байж ажиллаа явуулна уу? 이후의 모든 교제도 주님의 자비로우신 손길에 의지합니다. Үүний дараа үргэлжлэх нөхөрлийн цагуудыг зөвхөн эзэн таны мотор даатгаж байна. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.